Oe tau taia e whaiva lo tātou wa tunu. Wa tau taia e male manu malo, tau taia e male fia fia. Tau taia e le ori ori le anga le leo lo tātou tapa usili le langi awa wa tātou hau lia le aso whareile. O le whaasi whonga o le tau walunga. Ia, o le nei whaiva yaso i tiute mangalu wa whai. O me tā whaioi e masania i lo tātou wa tunu o nafa foi. Pale fia ngai ai ia masamo ilo na au te tele ia ole o tātou to ai tau nuu ia sofa ai ue malolo ai le tele o aso fai ngaruenga le malo ia o nisi fo company aso fuala va ia so freile se vanga na ai nisi ia o ngaruenga fo ia lu fa solo ato ui olea ia o manda ia fo ile nganga o le fatunga e moli mai ai ia le ano fale fo ile ngata o le prokalame malo na ingoa ia ai ole i umaruia ai o whaiva o tātou wa tunu. Whea lava le i tūlangi o whea fōi le tuli manu o le nei ātou nuu ma le nei ke lope. Le lalo langi fōi ma ona tuli manu e whā. Ia pē fia fōi kuri mangu o le lalo langi i lau whaika. Ua tautai ai, mare maruia whaiva. Ma lo le whatoa Samoa, ma lo le wholau, ma lo le pale. Ia, o le aso tolu se furu maritasi le nei, o le aso whaai o le masina mua. Januari, o le tausanga lua afia lua se furu ma le lima, o le tau au auna le nei asiata. Ia, o le fōua se e mai beau ma ngalu o le ea, i upenga o whaamatalanga, upenga ta whailangi whaanei o na pō, upenga tere vavave. A wā fō i le tautua ina o oe le atunu. Ia, e longo puia lii, le tautua upu. Ia wala whaafafonga malau mai moanga ele rei fo taimo le fiafi ia o te fiafia e whailo antu o le fo ua antoa tino vātou sili isi o maa au vaa se elua ua maa nei ala fo ioe ia ai onga o le so ua uo o na ngalu wā ia le vaivaa o le folaunga mea o lo tutupu sa tutupu o le a whaasoro pea o na tutupu maa o lo tu lai pea o na tutupu le ala fo ilea ua mawai le avanoa ia e lima ai le porokalame ma le whaatama ia pe atu ufo i le ngangana wa so uma o le toe ina o toe ina Godfather pia manga ia whasa moanga rea le toe ina o toe ina ia le to whamanu fui o le sunga le lei ataua le taua Nielsen Peterson ia e tusai foi o aso whaipeipea o la maa porokalame ia manai suinga fo i o le nei tausanga ia ma le lava singa ua tātou iai au te whaatalofa ma whaamalo atu ia ma whaatu le mantu ma lo le pale ma lo le soifua manuia ia o mai oe o mai oe le livaenga o le aso Samoa o lau ke whaku oe le kiluma afa pe o lau laptop o yo laptop la po o lau telefongi feo lolo ia po o lunga fo i o le TV ia o le kia i le YouTube le aia ia lea o se mea te popoli a wā e kango e whanga i lunga le YouTube o temine e lea se ai ngai e o isa mua wa Smart TV uma a wha sa mua Smart TV o TV ata mamai o TV popoto kama fo i ia nga o le wala iei apps fo le already i te tonu o le mana i o lo walu lunga o le YouTube e le ki ngai fualau sila wa se vanga fu ngo fai o e fai ko mingi fu ngai lungo o le screen tele ai o le mana i o lo walu e te mata lungo le YouTube e le ki ngai o fofonga ma le ti ngai fualo ulu ma te e fuo e anga salai i ko meni e tangata ia si vanga na ai te le ilu molo TV o le te whainga ruenga ma e whaasanga sanga wha pere pule laptop o computer e roa o maata manufuina ia ilu ia ele a whaina le na ai wha malo atu wha fatu feo i o le tala le lei fatu ai ngatausi ai se wafe mua e wha whailo ai ia le sunga li an taualanga o le uma wa se lua malo di se fo manuia ia i lau sunga Godfather e manga ia lau sua whalea o lau sua whalea ngai lau wailo ai o i lau lang Godfather malo fo lau nei aso ia ko fa mai ia po lau kai nga fo mo kua mo ia fa kai
Yo la koso ge fia me. O foi lo sa idinga nga mai de po mai oi. Ko pia me ko vai ya oi. Ya si ko. Se taimita. Ko kala ba ga ye me ko vai nge ya oi. Pe o inga fo ko ka vai ele si sai do o seus. Ko le fo ka ba ko. Pe ese ali kulo ke lo so yo i a. Ya. Ese fo le kulo ke vai o e papakiu. Ya. Ese fo le kulo ke vai pa lu loko. Ja. Le si na kulo ko vai nge, so le mo ka kia so le. O se ku o se la so Silvia, se tu no fe se se ku ko fo le fa FBI, ko fa investigator, ko fo le fa ka fo e fa nge ke ia wo ku ele lo mo ke mi ku ai. Te fo o ele no ke. Ia fo ua pa ua ni roka mi ere i ropo venga pipi i soro ai tang. Pero le kunga lengo mai ka wangi. O pe sori ya. Lela wo ke ya la le ka team le pa. Iyo Wa mo ke la fe ku fa mo. Ya, ma do foi la ma tu ona ngalo le ata wo facile va fitu tu zanga o ma to fe ngai ma meni o panka. Corrections. Le ba ingo. Le fitu foi la na tau sanga. Ala usur kaea o alu far pui pui. Te le atu lo taimi to tonu o far pui pui. Ngai lo o kai mi kua. Ya. O le na fo ila taimi panga no o le soifuanga. Te tau le fia mata ata. E pe pa u. Ia mana to fo ila o ke le atu fa ke me ngi ponka ke o la fa mo o le ponka pia te mo fo ile nganga fo ile ina ia you speak and talk with authority. Ta wana fu ile au fu langa kango fengi so e ngor ponka wala e ma faina to e re-offend tai ko ngor fal pui pui. Ia ki kango fa ia kami mer ponka wa leva nga kami mo. Nga make ngal mele fa ya. Nga make nga mele fa. Pikiri make ya. Ia o le vaenga ta wa no ya u fo ile. O le vaenga pito ta wa. Ia o la vaenga ya oe. Pei o se retired foi le detective retired. Kusa le ko call. Kom singa retired. Le ko call back oi. Ya. Man tu menga o menga le fai tono Trump le kai mingi. La o sidia ko ma lor ko au mayo ka ya kama foi ngai kama matu. Fai ngo yen nga no so uma. Kusa le ko mai kama matu idunga. Ai o kama most honest ko experience. Ai le me fai funga fa kawa. Ai ka mo mai. Ko se ora ma ke so. Go vai ku lo ra wa ka le go sa ko o fo ba ko la fo lo fu ya fa so le. La ko ka foi ka o hitman. O ba ku la so pe o se hitman. Ya. O ka mo lo me lo pelo. Ai vai la so va ko pe Trump la ke mo pe la. Ku sa le wole escort oi. Ku sa wa escort. Wa vai el fe va que le va la curca va no e que mo vole ko ro que era ko e pe po so lo que era e voleva foi no te fai nei me o escort private security la na foi na le tau fe tela tala a vai foi a pe tau a se mai tala no ai si fa sala la me se uso de si eu vou ngolo friend a vai tu ne ai pe tau du i mai ia fa sala la que foi kala fe au foi de fai de si ko ingore kale si e fia e fai ko e fa foi le fa ki ngar fe me lo mo fe vai o kere i fanga o mai lo pelowi lai ngo fanga o mai foi o la valenga ya o tala voila na te musu foi le ka ke fika wi ai ma ngai fa sala la ko inga le vo fo nga le ya soia awanga ngeila ngo manga o ya va ai mai le ngo fo nga ren ka o o maru le ka wa o maru va kungo malo fa kai pe esto ina milionea foi le solo o pe number one hitman foi le Trump a jalo fatu ma o folo fatu o le maunga ngi o peken sei o le maunga ngi peken sei fa ko se makala asi ma fa jalo fo mo atu ma lo le sei fo manuia ma lo le langi mama ya fa jalo fatu ya o aso for really ni
O le aso ngei e ka ua Samoa o le aso tupu. Ngā uwha apea le a taua ia walanga o le pi o le tau vai taimi le nā. O le hale wha uinganga sa o le upu le o le aso le kupu. O ke le loa wanga o ke sawa ule bangai le upunga. Ia, pe o le aso kukongi, pe o le aso mau mea. Ia wanga sapo i ka wharonga kaunga apuka ke le mamara mai. Ai ke waka mai kawakunga pe o le aso kukongi. Ia ranga ke o kaka kongi le aso lua, o isi kongi le aso lulu. Ai peila e atangia mai o se aso fa mai mautupi e ngā le wingo rau tala pe se aso fo ilele o oi kupu manguara pe o kupu e pule ai yanga me fai ia pule ai pe o fa lunga la lo pe o fa lunga la pe kwa pule ya ale na tu se pe ke skai di fa kupu i le fa li uswa vai ngoro pe o se for ile la tele na tumu ai me o fale eva fo ia sa moa ia o tale to ilo po to ia na fale ia ai pe ona ole aso for ile ia ese mai la ia America wa ole aso to file nei male ia America me se Hawaii ma America sa moa ia e ke ro me mali ele atawa kukuila mamanua ia e fi foi kula ile ko le va le kukuila 20 minutes ia fa kula ba la ia 20 pe 30 minutes ele a cose au ke fai ko ese aso ko ke va ele aso cosa ko ke aso ese ia ma ka fon melenga ngasui ku le po ko songa ko sa mo ku le international daylight denga lenka ko foi mai ai ka un ka ko fa ka 5 ku se fa ko fo le lenga fo le ko se la langi o le siku le luma la so le siku ko la so ia no pe melenga ka singi suinga fai isi ka anko ka anko pe ko so mai o oi foi ia si ko ka uma vo po le ase ko so mai to ina le aso ka ko kan fa kasi usira man to usira sa ka ko kan mi ese maso ese ia ai ko so mai ko so ku ai tu nei ita panga ile fasi ele nga ya le paka inga tai to lo la lo manu pe ki rongi ka panga ma ki ku nga ma ki ia mala tu ali patato e ki ro le ia kwa ele ku kuila pe se ia e te fa pena foi lo tu i ele fo i manono ia po murfanua fo ai ki ko inga isava e ki ro le ia tu le tau tolo mai o nga tai fa sale le anga lo vinga la tala ele ase ma mau au ke fa kum ka ukio ese waso ya le la fa kula kala just half an hour pe 20 minutes e ke lele ku ai fangadi i tafuna ai ku sa wa ko lele ku ale aso e kasi oi mo mai ko so ko le aso e kasi yes ole mea mata utia le ile soifuanga 20 minutes but it's a whole day ka fe po ame nga fai ka yaso ia i ka mi fe malanga inga a me sala le alu le kukuila wa pe o se ba i ka ke le akule le se ba i lo i lo kukuila pe fa fe malanga yaso ia nga mua ele yengi ni pa lele mangi ba ki le fa pe ia manga kuwa e lua awala na fiso ta ye na fe malanga isa mo i lo mai tala tu matala ta amata matali nei taimi o mua nga fe ausi nga ko pepeli ai ya pepeli ma kenge nga fe ausi me mal ko au fe ausi mai fiki ai fuala oi le winga wala nga o le tete o ya e lua la va nga o te lo mai ya o ya o ale fe ausi e a foi o va kulula ia wa mantua ata tu tala noa ya fungi fe ai ia kangaro fungi fe ai ia utatu tala noa ya na va olea o le ngau alofa o le ngau matau pua lele ta ile vai o yengi vai ia ngau alofa ke lo o va anga so sa fo la waina o va ka ia ka ku ka ngofo ia le au va o fonki ia kasile au va vai tanto ia maleano noa ia o va sa fo la wai ia sa mo ai ese mai fo ila isi vaenga e fe ausi ka fi vai e fe ausi pe ia ka sa ka ngai se ka longa fo le fe ka ko sa mo e ko nga mo fe nga fe ausi
pe ma fa ko fa nga me wa ke mi kwa wa swing or ka o ke nge wo mo si le sami ma le so o basa o le pe o so ya o aso foi la sa iloa tātou o tangata fōlau. Kusa o ka sa tala noa I matangi. Le wingo le tala fōi lele. E iloa le leia le kua inga makangi e fōlau wai. O le a le makangi maonga anga maonga ngā kula. Sa iloa le leia whaitau vai matangi. E o fōi la I tūlanga o fōlaunga o ngalu o aku inga ngalu. Ya e fase e wa pe orkelenga o isi mea e pi e fa nga ya uma ma pe au e fola wa e fa fa ngofienga tatoi ya ne yona po esa wa ata vai nei ta longa olimpika le tele ne saue e ku inga ka longa fo ile fe au si a mamau pa mind you e ele tanga talena po se palang lesa ye fo ngala ko fe au si me po ru nga isa vai Eile vaenga fa pena po about 10 years ago. Sa I foi le tangata pe o lana vaenga na o fa yo o ka mo fa so swim around the world. E man to me fo. Ya nena la tu fa ya maka ki anga if osia. Ya. Longo winga it's still possible. Yeah. O ke fa ku alanga e di singo Vanuatu. O le ma fa manga ko. O ka sa mo ka nguinga. Ya o le mo ko ngo ala ngo poa ai fa ala ko ngo le ngo sa mo ma fa mga ku fa pe o nga mo ala ngo fo ya ka sa mo ngo le si lai ko Vanuatu e ele me ka o pia le ava o pia a le si mo por ka o lepa ngo pe si la professeur ngo lepa fa me sa mo ya fa ko ka fe o ka ko sa mo ya e se ma me fe o Mana tua e foi le Tamai Islands ngai la kala kai tonga e ta une yaf. Yenga. E fa ko ne yaf. Mai ama ko nge yafo. Le lana le no foi atu. Ya fa tu lo wa ya o ko mai upolu. Ya ai pe o ta de foi atu. E tau le tiri ni me ma tau tia ya o ko. Ala kele. Musal me alea. Ata va ya tu nei. E pi kau ke fa ko nga ya sava. Ai o ne ngalo. Ia ona o ta o nei upolu ona o le tato lo mua ia pia. Ai o nei ngalo. Ile yangi mea maka ukia kukupu ya uko o mea maka ukia o mango kupu masa. Lea kaka kongwa le fe usiru tu fatoi. Wa vela le fe usiru kaka le mau atu le fasi usi ungar moto apolima. Ai fe usi mau podu. Aru sa vai. Sa. Lono winga la o le tali o le fa matalanga. O le Rusia tangata. Ya walanga o kasile upu. Tasile vaenga ta ua yo vaenga o le amatanga o le tafa so. Awa fe o sa wa Rusia fe o sia au ke ro ako fe ko se. Ave ko sa mo fe o si va bengi. Wa Lucia ka ko ingalesi. Querer pau, querer bar. E faila utala le ali atawa. Ma nei ia. Maka yerka ko por kalame o le kele yo ma issue matatu ai si tatu mata yesi na cultural insights tatu tafa so e vekula ukala le to waftai alfosio lui le lo le alfosio tamalo sia mangi kamalo le ala Rusia ngala feusi ola ukala le fifa yatu o le tatu watunu ena ona tatu ola take le we ke mingai e na ona tātou ma mapo I lau ngutu ma le upu. A or kako wo langa wha akingo inga. Ua whaisi ma mau. E se mai la I lau wa ai aku I a konga ma tunu uia lea nisi atunu o le Pasifika. E le ngaka e kau kakalai. A o loo soifua ai whatinonga nei. E la whakula lau whakaikainga. Fa fe aussi vo pesi va fe aussi ka le sika ko e mo ko fe aussi ale Lucia le o ko si la mai ale fe aussi ka soli pela mara au ya soy I la va pela se fai va pela o wa o sky dia o la ia sa fe aussi va pela ia li
e au vo isi kai ia wala ngai ia mana ia vo i tangata ina ai fa pela e foro ko e mara kamari ku e ia mar kamai la ku e vai au ke o mole e fai atu la utala ina maulu ke fai ko ngia o tatou pe o tele li tau tatala ai le o lai ana mafuanga a e la ku sa mo o la ku sa mo i fa la vela o fai sa mo le atu wa ele ko va ingi ma ilo la langa mai wa ele to va ai wa se asia e va ise si ila ulau e va ngale mai lau lau wa e o ainga isa va wa le to e tele na ai sa fa i lalo e lau lau me ai lalo na la no fa yatu aka ku kala ngoa ngei fa mai ka unga kar so i fuanga ma me uma o kalia o ka ko wa ma fuai ka unga ka awa adala tu lai sa mo so le ele kai fa pe mai ke ro ko se fe ka ko i pufo e fai poco ala ko fa fo i ka ko le mai lo mai ua ofia tu tele ua ofia ku kele fo ile me ole ma fo fo ile va inga fa le tino ua tine ya ilando le o langa o tatou tu ma tatou nga no manga i fanua e masani ona feola mai wa fo ka ko ako vai me wasi e kuri mai lo kasiar kara fa mai i wanga me le mamaru ai wa sila ko sa fa me nga i kenge al manga i o mai lo so ai mai lo si ke ole mai lo ora ele se me uma nga me la pisia ma fa si tu ora kai mingei a ko la wonga ko me ai i fa ipoiponga ma me fa pe na e si mai lo o i fa pengi kasia kara fa mo fa foi isi kala isi mai mau kingo a fa ko maka o ai fa ye ngi me fa pengi ole musalor kama ainga le meu ke va ve ke le Samuel ke lo o Pacifica ka ke le nga so ye pa ka ko mai kau ole ainga la ba e mela ka kai fa la inga fo ka ke vai ke le nga kama ainga la ko ainga sa o ngela ka infole o solo mai ka ko fa ka fa ki ko e ngusila America Australia wala nga o kama ainga so solo ku le il malo ole fanga ngale o ka fanga le nga ka ko ainga mai fa fonga luema so songe ku samo wa ila wai pe e sa ka milo ya uia o so ia pe sa sili ma ko afiki lo samo ya ko ki a foi sili aku konga ya samo banga ka milenga ko pole afikele le ako wa pa o ko pa senga ko ila mai kau aka kilo i le olanga o fiki ese ke ba be olanga o samo lo fiki ki nganko ke le fiki mo ke le la pisingisi mo mela yai e ke ba be ale ka ko le la ka kilo ngela be ro samo pe foninga mai ye ke o ai pe foninga ko merkasi samo a po kai ku fa mo watu ma ka ko ngia ba ka fo ai ma fo mai la ile o mai ka ka fa ya fu fo ngai bo o lima se la wa fe ka samo aga lu se la wa fe lai oi ai samo o to jeli tanga te woi fafo ai si la foi lanta to lau ia lu fa kwa nei to lau tau mafa manga kua laso se ile o nga la ka fa samo ai si la mai kai mile ke le si ile lau wa ta si le nei me no ta o nga mai ya soia wa ke se fiele ya ka war piko e ur ka nga mar piko e mai e u ese ole la palapa foi o kua e ur feeling ngai ka ngaka e ur filia le lau tangata ai u mai lona le la palapa malo foi le pa ku le lau e u mai luma le piton fatu ua uma le lei ona aisa ala le winga le tarbo le kalanga wa umona vai wa umona tu matamanga wa umona fai a fasino manga o tatou tiute mo tatou matafaioi ole winga na le na fai atula utala ole fata wale na ia tia ona inisio vaenga o mai ngai la ukala ta u fo mata pure si ta fa so ke lo le si vaenga na afia mai le atawa ole si vaenga sa afia mai le me fo ile lenga ka o fier ka ko ikonga manga ye wo mantua palanga ye si la langa
la langa e ye si fio anga isa mo ali ato wa fa sar si konga ole aso e fa sanga ko si nga e ko si konga vo ile i ko kongu i maliu ko a fa se maliu la val tonu e ye fio anga wala ko fa sa inga onga ko si inga a fe kero a vesa usi ku se kero a vesa so soangi ai fa ile e wongi e vengi e konga mangi me fa penga se vanga si i mai tua i nisi o bailanga ide o iloela ko kula fongo fa ngu e fa tanga ai si wa sa sala ma fa ke ai onga wa ko si konga ole so fina ngalo fale e manga ia ko i folonga leanga ia fa pera pa fa yo se langi fo i se lika wo mu po poska como ko amana ia ola u kilo yai tu lo vo ele fa pe o afia for fa ukanga mar ko fa afio o aula o le vaenga o ke e ai ke le yo inga it's not so much o se ongilangi ali isili mangkulanga fa penga o lo fa ngongoanga kusa u fetango file nanu ma ave ese le kasi o makafa yo ye kaunga o kinga maka mai ka ye fai o le se papa o le matuau mafalalanga o ka mo mele ato ele o ila le ke le ro ka ko lungo le Facebook ma wa le ko e o ka mai ka ye fai o la ko kiu ke mo la ko maka fai yo kusa a ye se pulenga se fio anga e ka ngofi ave ese me ngai mangu o la to ave ese a fo ise maka fai yo ikele e ka wai o nga fai ngi fale la langa lea kusa wala ko ave ese le pato de culture manga no manga me ma me singa Samoa longo wingo le afio la ke ngeki makama ke ngeki le fa tau yela utala lei ma sesi lor me ka o lo paongo le ngisi ai tau moma langa foi o le waka ngo file pule le afio anga ave ese me ai wai e pe foi ngale manga nga o kupi nga o kupi so i foi le o fia wai la le fainga fa palangi kokong an me la piko sidi o e kauke feika fua fa mai la akele o mea o kouia mai fafo pa believe you me o lae wa amakanga kalia ya fio anga fainga maku mai fafo o kula ya mai fafo la ka ko ya o la ofisiri se mea singa se kupi o aka ko me singa kauke pui ka ko me singa ai fio anga wala ko le faia ia vaenga ia wanga o kupe ai wangi feinko kai lo ia kau ia o le mele o wa isa se la langa i fa va ma venga foi ainga sai la lo manga ko foi le orkera si kasia pe alu ia wala acaba ngi fo ia wa vese ngi la langa ko so foi si ko ke se furu ia o kau o foi la le mele pe asi la kule le kinga ainga ia ke lo ia la ki ngai mu ia se vatula utala atua wa mantua mana yo na ie memea me ka o ie memea ia sa mo mangkua ese ie memea ese mo meo o ie ini ese uma ia fa ingoanga o ia sa mo ia mau ia o le maleanga ngwa anyway o le so ko kulia va nga le tsa no ia o le mafu anga le atawa o tele au ia le mele nga ve ese ai me o lalanga o nga foi la o ka ko o inga o ie e papango ia le upule o le totoma e ka mo mai o i onga o ie mafu mai me yo ko maanga alungi ko maanga ya soia e kele nga ko mai me o lalanga ave ese lo e kuila e pa lalanga ai sila la de kai milengi o le mafu anga le wo iska nga ka fa kau ie ai complain ma fai ki o isi fa mayor me singa sa mo ile fa kau ai mamulu ko koma or ko koma sa ko koma ka mai ie fa pela po kama foi ngai kai koru kai fa ia la langa disu finge va ver la langa ile aso por le ruo foi aso ai kere ko koma se lua se furu kors furu fast furu anga langa o ia ngai ko kiki kausanga o la langa
e tamu o le afeki la le ufaingi wa ve ese ie sa fa nga ile upur ko maanga sa makele inga fa nga ale ala o fe wa ye malo malisi kanga ko koma yo le sila me le fe kawi ala se umi ngoka se fenga o saka ie lua se furu ko se furuanga ai mamulu ai ngi ko maanga kami mai au ka for fale va tu arua kwa yale ngaka marua kwa ya makula ngapena e kusa foi pe ko e foi me ma se pusa pi supu pi o masangia e le kai fe ko ngai ma kala fea unga ma le umi maso ma kausanga ngala langa ise i e ro punga la na le no foi atu e makwa e kele o mea nga feki mai nga inga kulanga so ai fisidi mela ya jaule ya dawa pe kara fea ngai la le kangor ka fa kaulanga i kele me fa penga ai pure oi e oi e o kele i oi kanga ka e arufu ko mumu fo mai ele ka kaunga kanga fa kaua ia sa mo o ie mamuru wa le ko maanga no aru mo moela o sa fa i kele la ngasi ngai sa ule fo i fa penga pe kele la lo nga me a o me ayor ko maanga sai wa ola langa wa fu a rusia kwa e ko pe angi le langa maranga a le ongi la langa sa mo ngai ya ke milangi ya wa ve esel la langa e ku mo per ko maanga ya ona inisio ona inisi na vaenga mangingo e fu ba fu mai dis siata fi fa kaula ka ia konga se au kele mai upu makalaka aru e fa ka mo sau kupi a e lo ai o me mo wela sailing fai e dice me la lenga ya lena ona inis ta to mara longa a foi mai se ka ko ku ole mele sa ma o yan nei ya nga ta foi le ya ona inis o tatu o tonga matatu tala fa au e le fa vanga fiafi Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Here at the Margate Town Centre, the heart of South Auckland. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tosi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Tabira wati le o to isfuru binu chan chalo le tu la lima le tau tu fa wa le Blue TV ber pokla ber tau te ya mare mo favorite tato watu no ile nei vanga fo o le afia ma va lua tuai mare sunga le tau ka father ya po le fionga ya nemre Fala kiu. e fara ai ya lo sofa me sava oi wa sofa me sava Ne, ngau ai ngai sa vai. Sa fai. sa fai Ya, ngai ko ya ka ko ngai i sa pai ki sa fa kia. E mo isa le loko. o manga ya no fa sofa o isa lo longa le o le lo mu sa vai Ya nga ma ya nga. oi la lu ai ngai sa lo O le ai ngai le o pipi sa vai le kunga ma ko. pipi makua la pipi Ya, musalo. ya nga ya ai me sela o a ola vanua to memory vai la ya o makua ki foi uma e que eu vai o pie de fia mas ia puro ku ya o ia o que deu uma kai Ya, o akura pela ka fa el pulo ku la ngare ai. la tau ave ese ai la ka ave ese O mai ku o le ka o ya ira e kuskus e ngara ai go mo ka fa o me o ka o le ngora ai ngai ai. ya
Ya, la fai. Se foi le mali vai. Menga yo me la inga pekale la ko. Se vetu nei la utala e te le yo ta ai le yo over kai me o so ka ko vale le lungo pak pak. Pak lungo e vai pa wa vale le o so pak lungo e. Ai e vetu la utala le mali e o me fa pengi. A o nga vange le ku ngi ka mali anga ka. Alanga e ia la le vange fa kupu. E ma le vange sao. E le vange fa kamari, ma le vange sao, ma le vange mkwa. E le vange fa tupu. E iai ma le vange matua vange fa tamari ia. O le vange fa kupu ro fa ko. O le vange foi le wo fai kar fa kupu. E le mo le vange le mo. Ai tasir na vaenga no mai foi atia. O le tulanga i le kamali anga maritau so'otanga i suafa o le foi suafa salalau. Ia, mi o menge whainka ke le kako umar kako whasamo. O ngar ke le o suafa ko kiki se fulu pe lo se fulu la ko lo suafa ai. Pe foi la lo kai ka foi a fapela ele suafa ko kasio la fa le nganga le suafa. Ma ka o le suafa la inga. O whainka ngar kako o mele wo yengi o le mane o lau sono ngwa ta o ya bo le vanga medinga amba ka longa fai me fo ia o le a fasara lau meli mai loa isi ka ngaka o ai maka o mai ya ele se makafi ia o ai foi la se nga fai o le male ke le sa o fo ia o wanga le kia. Ai la ma fu langa ngam. Ai ma fu langa mai. O mama sofa. Ia. O makua fa ka singa. E nala no to fai atu. E o foi la i tu langa i to ina ya stui. Ia. Langa ngang o vai aku. La utala le atu. Mo fa longo o vai fo wa mai tanga te lunga le mea le pa ile. Peita, sa o filo ai Amerika. O inganga o confirm mai fo ia wa pe no te fai atu o le tatou por kalame se ilonga wa o ilo ale ia tawa o mawani mau tutu fatu ai lobo fia inkalesi ke kala ngoi se mea ai pe afa pe e tateo su e kai pela melen ka fo ngai o America sa o mawai la le fa maunianga le mai le ai nga tonu la vai le pa silo matua len ofa kilo la ula lenga fa yang ngafi yeah I remember ole ula lenga fa ula ole ula nga fa ula ya o lom tua le o lom matua le mai tonu le ainga le ya ile to ino ostu le langa fa makalalo ya ke au ya le story akwa yeah ya na fa pewe o ile ya ile ngi kala fa ku kala ka ye ke va ye ko ai ke sira fia foi la le ato o fo ya la de kamari anga o le fionga ka mai kai parmi fa ku o va ai ko fo ila wa mai tanga te lunga ngai ka wa nga ko susi popo ama fa pele ai ngai sofa e te fai ro se mese se o ngala le sau o lola le fa sea ma le fia pe kasinga va nga mo mua ka ke mo mua ka ma fa lo ka ma mo kinga me fa sa ola ka mio ma fa ka ma mo kinga ka ke ma fa lo kule ka ke lo kuai ka ke ma fa so fa la inga le ka ke so fa e menga e em fa ye nga pupu o mai lo vale o a mio le ma fa o kala ke la foa mo winga ye fa le mai e ka mai e ke le ma ya lo kinga mo lo kama e ke le ma ya le ka le sia le ke ali ai ke le ma ya o ngal fa ora mo ku sing pa ye ke le ma ya nga ye swafa o le ai e le si akoko a pe o me e ka pupu ye so longonga pe manga o e fai se me ai le ka fe ngai le na tonu lava o te vai atula ua makuasa kia mai lava ma ia ma fufuila ale onga nei mea matulanga ona ole le lo lava ave mamalu ia tulanga o fioanga ia me se fota mali anga I fasino manga lava ia fa le ainga matulanga fa pena o yo le ia ua matara no atoi ona o le tele o suafa
ia ma fio anga fo I ko ngi ele sunga le atau le ama datu o le ua faalia se faapopolenga o le Congress woman representative America Samoa I America le malotele le fionga ia au mua amata mai le falefongo Trump mai I le falefono I Washington DC e winga I le free visa Samoa le o saingia masainga o le kusi pe folinga mai o se la pakainga po se papolenga I se mea wala kulangonga e le ngakala le fasalo le Pasifika ko but in particular o le mari o le kusi pe I le kau o le kau fasingo kongu mai lava I senginga o le free visa lenga nga fai Samoa masainga o le mea nga walanga o le free visa lea o le polenga fo le leo o nga wa bakwela le avongoa e fai e sainga o nga o aku Samoa e o ngo avenga il kama a inga ale resources o fangua o fange o mea whakau o le systems a sainga e o ngo ofia ku kongo Samoa male management a sainga o mea e kau pole mai e wai ofia ku lo mea ia kako ies kamai o le luse lau e le se me kere mai sainga e ofia ku lo fainga ia sainga makai sainga me fapenga kako vai lola ia wo kwa su ia Samoa ka pe mele foroka ko le Westminster system o le court mo isi me ko fainga ele lenga me wa me lau le le malau mo ku ai wa ku lola le system fo le fa skele va technology me umara le la ka po le ba ngali langa le ka pui ma le fa ku le mai ia Trump o le longa po le ngai ku langa ia ya me se longa sa mi vo le e pui nga for Pacific o le fisili tele lo ma vo le atoa po nga fea o faalawi loa manifesto ale fast pesa ia foi se fuafuanga faapea na tau le atulu tasila le vaenga le atau mafai iai ai wi le fa pe foi na mai ni manifesto wala ngale fo tatu visa sa oloto yo isala elu mutulang fa pena ai nan ofa ya tu ese isala elu mai ya sainga to te le alo na ese nga mau tulanga o tatu fa to inga ma vaenga fa pena wai le angi ka ko o loa man kurang fa pena a me o mai isala elu ki si vanga o ka ko fio o mori mawina ele ma sa fata milo ai ale mission na Yesu Keriso matulanga le ai pa ia o sainga ia vailanta to ia isi fatula utala le o le mafu ango le serious o le mata upule le ata o mre fa fonga mele tunu nga faile ka ko wafu fo ile le ka upelengi I va yusu ele ia mbe se pole nga fa pe America just to see ia ele yo nga vaku ka ko va fo ile na manuia ia sio tatu watunu tausanga le na te nei va ale hanan mo kulisi na watu le fo ina taula mua il minister fatoanga ia male official tu risim tulang fa pena nga felele ia ku va ia sa arke le milion nga la fa taunga sa inga ngo ele I concern ele au mai ai se kuskusinga fa ele kuskusinga fa pe po le ai ku kuila po America nga o nga ioe o le agreement lea saulo marfasia saulo marfa polenga lea o kakang singa pore va anginga ka wa kusinga o fenga malo la wala ka ko popolenga wa ko va ale sa ko ba ko kupe a popole ka ko fenga malo le atawa o I tonua I lo tali tonunga na matua fa mautu ai le fia o fia me ia la auti ya e lo tali tonunga o I kongu wa I malanga ia na mautu ai I le fina ngalo le pale mia le ai wa te taula na faia se mea ka fia I la auti o le faia se me le o puia la auli ka fai la auli so sangi suenga o kakanga mori wai kwa au fa pui loka fai me fainka moria e se ke le siningi o ka puia mai lava ko ka ko fainga malo
pese fulu lima ba nga kamfai e ba ku Samoa nga malale lua lea ka pungi mal falosio ka ofi ko ku se ia fia me lenga mangu ingu sila mafiki i me yang fai kako mana tuala le na se i nga ka ofi el pale mia ma tuale fia ko ka ofi se i palaka malato manatu e nga Samoa ku se umalua muka ele pengfiki ngi se ku ai uma enga ele o se mea na o so fai o le faupe monge oso o la ua leva na tapena fai ngā malanga lela na toe redirect mai inge usila maori si va ai fiti pengi fiki ai aku mua ai whaasanga ai fia me shut down le vahenga lea matua ia wala ngā wifi ina ili taimi lea na suia mai ai malamingi skau kupe o angarosa yes o mele lenga e akangia mai la wa fai asi leva ngai ai personal issues alo matua i le sunga la ulima le fionga ya muripola mana inisi iyo wala ngai atangia mai ai lai o le mela pe ko silinga fa ngo Samoa o le kaofi e pale mia o malanga va ayanga o ngawa ku e Samoa o ku risi fai fa ka ko ifo sofi ko ngwe ma se sola isi o le o ku risi makako o loa ai pala la si ai mana tono Samoa le temina va ai na tonu watu lima tesi something miliona na mauai le rua vai aso mo ole polenga nga walango ki kilo me silinga melenga nga mai kusi pole ke le fangua ka ko resources o ka ko me fa ka o le system me fa nga mal management now bueno le ya senga o le vang fa le homework senga ya Samoa on ka ka le kelingi me o ka ma ki il va ia la mauro wa kan ka yo ku senga se lo senga ba ki va foi ka va ki fa e o senga fa ka fuala au kama o kama ola fa o ko ku senga ma kan fa ka ko kasmi la si la lo ku la fongo le la le se me o foi ai la ku senga o fa le 2 million le e ka po le lo e ka wa le ke senga wa o ngi me o senga pe ko kasi la fa ka wa pe ko fin senga la ku senga ko kas a fa ka la le e ka le million ka la o Samoa la le yo le me po e ioe ona o le tango lima ioe nga ka ioe o me ko nga le o e senga o ka le kango lima ka kai sila mai le ia taua ele o ko ele o ku senga ko ave ka ko ngi fa fika maybe that would be the worst case scenario a ole movement a senga le la o tua ya ia Samoa mar Pasifika e move ko fa nga ina ia tatou au wala fa taua inga fa ai poi por kamalo senga or kamalo la ilong ko ro fa ai poi pomongi senga mala la fa nga u maku aku ai la ku fa poko ska mai kinki le ka ko no foloa pe fa to alo va yaso ai usu ile ngu ur sa fa ya wala ngo le wo tango fa matala tu le wala le process le la fa ko sai le ngale ruwa va yaso ngo fo ai sin sima ma ya fa ngo ya Mary se ngo ka ki fa ka inga nga uma wango fo femi kai ma ku o Mary ka urengu uango forma ka ma milion wa upua ya fa pisingi senga o milion ya senga ia nga uma ka urengu fe ko ai mai marfia feo lo ngu va ku vo le ngai makai lai ma ku afia nga ngo singa mea fo mai va ku reswa falea o la wesi ava ku la wesi langa o le lau o le esi le ngu o ka ko o le esi feo la mai ka fa ingoar ka ma le ia wengiu ia la wesi wengiu o maloa fai mar pisingis anga uma nga fai o pisingis au va ku sa o ro wengiu long ko ro fai poipo ai fa mai o le main boss o me pure siri le o pisingis fa to le wala o va to te o le system nga le pole le ka o kusila system nga le pole system nga le pole america ya ka mo ro la ia le me o kako me ave fa ele e kasi e fufuru ako a senga kako products la ia avila le no fa yat o ke le mai loa ile ma fau mar fufuang o ila le ata se fa tula utala le my question is ai se anga le fa ia e kuila e pale agreement le i long kaimi o le pa inga lenga ke ako le HRPP that was the most
powerful paia inga in terms of the pasia inga so se mea leanga nga makua majority le HRPP pul le sa loko ai al fisili lo mafofo ai se anga ka ngor ko inga fai le free visa i longa kai milea a le nga va fo nga va ale o fie me mala audi all of the sudden kupu me free visa le ai lungo fie me well o free visa se va nga langa plan nga fai mo le fongo nga di si ka kai fa le nga bepesi nga lo le ya ku le po le bepesi ya ku ya Samoa il kula fongo nga pa la wala fa il kula fongo o free visa e mo ku ka fonga nge kula ya Samoa ai nge Samoa ke fa rola i mo onu ma senga i pa mai le oninga nga le lope pe fiafe ba kula pa pesenga ke ngo e akoro los fumilionga a per mo ma kol fali foi se pengen o ko nga system langa ala fa kanga la kula fongo le la sa fa e al pan menge le simo fa e lenga fo yo tu la fono na langa ye ma fia mail pasi e ngor kula fongo nga o le mela e sini mari nga umala bo o fe ko nga inga fai o le ka ke me vesi solo polar me so bo le mele fai we are so singing or free visa avela ele a cosa e lua son fa free visa e fa le kusia a fonga le fo la ka uai o le mele fai Samoa e ngo ko kilo e ko kuila ile ka ko free visa fo le fa pe a ku kai lu ba o le i whangai, o le winga mali, o le i whangai nga o ngi le whakaukonga, o si kovanga fōu ma le luke nga kovanga. O le fo i le i whangai le mau meeting ma le atoa Samoa, ma le whaawa winga o ngi whiangainga. Ai nga o ma nga o iai maua mai so sia marka mau ai nga fo i mai oi kukuila. Ai o mai whaasasanga i o kalia le free visa le saingi le free visa le ama sainga. O kako feo ko nga ingam kukuila. O se fainga malanga fo le so sangi a ingam ko mo pela ko mo uma kauria. E mau ora singa ia le mele. Wa foi ngo fifo singa ngo fo ko kukuila. Ia mo fo ko Pacific. Ele fainga ta. O le concern tonu lava le na ale congresswoman le fionga ya mo. O mo tatou i Amerika. O le ale fatu sa tusanga o le level o le congress por con kalesi e waka ki fa longo fa samoanga nga sal por fai pule ya ka ko o le alo na equivalent nga i antato o wa te correct us if we are wrong tato fans my America o con kalesi lea o ia lea e le va so upu nga America sa mo le malo tele what's the ngofo le fongo le o ia le fa masu yo le but soon somebody o le a foi o le a email mai sorry messenger mai ma tulanga fa ele tulanga ole ai o le winga la utala mana tua mai le anta wa it's a shame I nga yo ka ko a wa vai wa lu ma fo fa le aso ia ile history fo ka ko man ko sa ngai fo isainga le ye ina ye tato pito sainga ai or ma fa so le it's got nothing to do with inga yo ka ko sainga ye Samoa le nga la uta usainga ia wa Samoa le wa ma soifua nga fiola I Samoa a liki a mau o Samoa le o kalmo ka o ka yes no o Samoa wa ina ia manino au fala au wane I se vai ngai e o fengi ai fua se ma fie fua se fina ngalo ses o le ka ke karango sa o ko isainga ia wala but a koe Filipi kua le lau pepa me tātou tilo mai nā ona po. Langa i kala anga whaamakala ngai ka ngaka I iso ka nga sainga ia te au ia so au whainga ruenga newspaper Samoa Times. But tala noa ia lato history. Ia wo ore kei mi fo ilele wa koe whaamarosia eri koe whaafoi umo sainga ia ngai Samoa. Tu lou lava. Whao ngāre marosi anga whaafika. E koe whaafoi umai waa. Mara a koe o isi. Lena laina fua na ta se na inisi foi mana tangata wa mau Paul o ngisi ya o wa mai kanga ia kingi Samoa o le ala le wingo le mele tau fa matalatu sa fi ngau fo ngai Samoa ngau ngapo wa kaun ko fa fo wala va ka ko ia ka ko ke handling ka ko ku ia onisi ala sai nga sa to toi mai ai pe na mawala va no foi wa fa mai wala la fi so yu ko vau inga ia lea la wa eventually wa become Samoa au liu li lava a o lea wa alu lava
lea ua koe kakala e au ngā kupulanga ngi. E ala mai free visa ngi. Le ua koe kakala, le mea sa ka pungia mai ngā ongapu. O longa le anga kele lava asiaka. O le lako o le sainga le free visa i Samoa. Ai koe wha ngā free visa ngā e sa wingu sila pe alu, pe whaifuisi si awala e whaingo whienga alu Pasifika o lewa originate mai Samoa le malanga lea. A me whana ngai lea ngai mumor ya kulanga lenga whakawai ya passport Samoa. A wai umia no sainga passport Samoa. O si kamila fa pe ka ko la mga o sainga fa ka fongo Samoa le mo fa nga Samoa ma wala e sa wa ingusila nang fo so passport Samoa Le ngā tonu. Nā tā atua ngā singa marolonga koe ki lava. Se tau sia ki I don't know misa le tātou live po so longa le lei to tele nei tātou me se longa Facebook. Maybe joy refresh lau device le te mai mua mai ai. O le so longa le lei lava in terms of the internet. But we don't know mo le to tele o tātou. Me se Anastasia mo tau i Australia. Ia ona i tātou pa anga mamai i al Purkalame. Ia le te vai atu. Whamai o le tau motu le tātou live. Now, let's quickly kako pe le tātou malolong po ulang lea. Ai se tau sia ki aku po o pa so far i le enda ma ua ma tau lo so longa le me uma. Ia ai si kako ko malolonga le tau fa ua wile tātou fasoa. Te mero watile o suma limiru te nele tu la lima ia fa malulu watu. O le la o nga ia maybe o mo mie devices a Anastasia McFall. Ai o mo mie ale upgrade wanga o le tautaia e tautaia. Fai ma upgrade ko sa wo o me foi le fa mai le wai e fai mo so me foi lau ke fongi it's time to to wake up. O pona fengol me it's time to wake up time. O le so longa le me uma tatou live. Te foi mai la le talai ile free visa le. Samoa tatou matala. Ya wa inga nge ka ko fai ka ese wa utelo ya ola maka mai skanga kai Samoa le atou. Ke ro le fia ni mele. Ewe. Le free visa. Okay, rola i kakala lai maka mai Samoa. Now, tu lo wa le a fia fu matangi. Kama fo ia lai makwa after mai ya so e mo se ku per melia. Yeah. Lai makwa fia ni melia. Wala fa be mai. O ia e ko vale. Ya la ufa karikalia o failo mo mako makafanga la le sa o se singa. Ara ngol menga lai manga o singa. Yes. O fongu ala kala sambi. Ai mana tuala. Ai le au ngā mo sa ingar ka ku faso. E au ngā mo ka ku ku ura fa fonga mai. Le ia tu motu o Pasifika ngai mention mai le kusilea. E ia ku moku ngā Pasifika. Sa file mu ti o le sainga. Ngā o ngā tu macha. Wa ke le mara e kalafu. Fa ali e lo mar maru si anga fa fika o sainga. Ngā. Po lea la le vevela mai o le awari i e vevela mai mare o ke kele mai wa o le whaipule whalea ka koru le si le kele nga vevela mai fa mai e lea i mangi sainga wa lea e waku fua ma wow ke roe whapenga umar ma fau o Vanuatu mangi si o aku ngu ue wa ave sainga before ele i happen le merea ko kele vai i me wakawai kai ka kongo ko ke po Samoa vai o Vanuatu la ko ia wa kele nga whakau e sainga ia wa e kula whongola e pweng whakau e wa kele nga whakau e sainga ia ngofanga fo i laka kaulanga o whele wo i kaka Vanuatu e mo koe fo i moku whanga e pwera wo i moku e ia sabai i ma koe kua wo i kua o i kua ngu e a sainga reo kele luma ka ki whala i New Caledonia ka singa ngu e whai ai lakungi o kaka whalangi i mara wei e ki whiu suus kaka New Caledonia. Ai maus kaka New Caledonia. O lai kong whala le uru pewhain kaka ese. La kou anga le lele. Te longa le kia rur ka vale. Ia uka e mauren kaka New Caledonia ma mao ai kua. O me whalanga o ia Samoa. I lesi 5 se furkausanga. Pea kako whakangangara koe ngā menge whai. Wa ele ma whai e lisi ngā ko pulanga le control le melea. Leo whai kako kakala kako le vangole. Ai ma lisi ngā ko pulanga. O mai lo fai lon mele makauri fo ko sainga the very advanced more technology yes very advanced
Skama ko e sui lo e sainga le system pa sa mo i computerized me fapenga. Ili kai aka ko kamaki la ye le fai ai la sainga le la ngai. Sui ko mo kanga ro ngar malo, sui ko mo ka fanga ro ngai me fapenga. O po le nga le kusida ila mai ka wa. A fo e o le winga le tati fatu e sisila la o le atawa. A sala ile popole mai o America. Manga kua mai. Ele kuro ele o kukuila ele nga o kukuila ele o ko vanga le concern le mai concern le. Yeah. And remember my fo yo fe nga ingor Samoa por ato Samoa. Samoa. Ele kai ka ko vaio apia mai ele congress. Nga o ko vanga la vaia. Ia maluken ko vanga ma fe nga ka ko. A ole congress woman le. Kusa o le fai pule le ar kere kodi. Pe a kako le ufa mani no menisi. O le fai pule sidi le ar kere kodi. Ile va o le territory. I Amerika Samoa. Ma le fai pai. Ma pres king Amerika. So o le ala ua concern mai le fai pai pe a ku pusi pe a ku ua i sesi ku. E le o concern mai ale a mauka e lua i Amerika Samoa. O concern a Washington. DC. Mai lunga. So o le ala tua patatua, ia sisila o ele ia taua. Lele wa amata na whaanga solo fuafuanga Donald Trump. Ile koe ki pokinga o kangaka. Fo ile le illegal koe criminal. Wai kusa o le whaama mawhanga i lungo mea ia. Illegal ia makangaka lai makua i hada i kulanga. Fo ile le whaasori kula fongo. E silia mare milionga. Sainga. Like illegally and doing criminal in America. Lela ua ka penga uma iai ia le CIA, FBI o uma tulanga fa mara immigrations e kilingi uma ese. Samoa o leo ese kama ia ele ngi homeless i America. Ele ngi homeless kanga kaya la o ese ma America pe a if lela o amaka. Ia sai ngale ka ngo kwai. O leo ese drug dealers, drug lords. Prostitutions, exploitations. O a uma mea uma whapenga. Kulo. O kangaka ele entertainment world. Wa o kamanga. E o whakasi ya. Drugs, money laundering, prostitution, and so on. O le wingo le tala. Ale la kariengi. La karie wa o kamaya. Ele fio i senga nga o ese me fo i senga. O le kele fo i skanka ia. O la fo i wanted i senga. Olai ele fio ngofo ele se vai fo isenga ia matulanga o senga olai fio esi. Longo winga nga pa ia o isenga. Free visa lo Samoa. Yeah. Free visa lo Samoa. Walanga lai aku ma le US dollar. Lai aku uma mangi kupe makeu nga kupe fa lilo wa uma me vapenga. Nga waku alai o le are saiko le la fa Samoa. Nga aku o Samoa le ileva pe ngai kausanga sui passport di Samoa ko e Amerika. Ia pe o le ka sui ngoa whatsoever. O vaenga nga mapopole nga kele nga. Kele nga o kele o mama mengaring ko pe laule le sengingo le mele a le fa nga solo le fongo o le o marolo le o marolo pa menge mo le sil pe lo baso pe a le marolo pa menge. O kele o mama lama mengaring ko pe le sengingo le mele. A foi lenga umolo le meeting ko le sa u fai mero me. A lenga ba ko nga sengele et CEO wale le fenga kanga renga palmia le crimen le. E se me wale nga sengele lai ko kele mi skala yo. Em faya lai sui palmia. Lai sui palmia. Lai la ko yo. O meu manga kurva nga ke o sengile o ngar sengile la blebe ya sengo. A foi le te faya tu ole ke lo la va. Wai o ngar senga a fenga CEO. Langa lai bale langa kong kalaki. Ar senga se mi skapos palmia. O le fa le kong wil mele. Yeah, well, ava pea nga ola ko wa e loa tu langa le fa mao ni lo la tu lo. E na ola tu wa le te mala malama I kua paka kua mangi fofonga. Te lo la wa ai le mele tu pu mai Samoa le atawa. Ola o kupur ku Samoa. Political coup. It's a political coup.
Yes. O se fo valenga fa por kiki ya mo fa sa mo Yeah. O ia te au. O le kau ke whapea ka kou ia koi kiki. But it's happening. Yeah. O la ua kupu. Sila fo. Ua matua I hatu mai ia le vaenga lea. Ngā ngō whai aku le a kaua. Vai e o ili isi saungoanga angalosa muripola angalosa le ngā whai lunga ili whaatale noanga masavea. Yeah. Ngā lele ile vā. Counter mai kusala wale counter mai li kuangaki. O ko kaunta mai la ko. Are o koe counter mai ai la ko. Tatu ele ile vā. Ele ngaka ngā whai mai le kala ale ua pingi mai le kala ifo ia ale mingi skao leo leo. La ua whai mai ele kusa le ua koe counter pack mai. O le ua toi whai ai ale la tu kusa o le ua ua kau whai sumu ka umala tau ia I tu tonu le mea. O me no create ele fast. Wa lao ya kulepa pe ku ya kulepa na bango ya makalang campaign. Ai fai la ko kawing. Ai mai angai kusa wa angai lisi cool fast. Le la ua mai la tau ua mai fai fetawi. Tu lo. Ale ua me istui. Pa vela la ua me ikui la pa. Makalang campaign. Ai alu pe te sa pe o la sona nafi. Ole winga na le na ta fai atu. Wata tau ona ave I le tini ave le whamasingongan maka upu lea. Tu lou lava. Wata tau fo ina awan le no fo ai le majority. Tu lou le whaafonga mai. Danga o le kau ke su ea le whamaongi mana mio kongu. Wata tau na ave. Ai whaking o loa le me kong whaking. Whaking o po fiala le kula fongu. Whaking o loa ma whaia loa I le taimere nei. E waranga pauna leo le mea le wawa ai atuai. Who knows ele lopo le sika kofia nga le la fa yo le free visa I Korea I North Korea. Por kako free visa I Lucia. Ale ka kali free visa ngi ngusila. Ale ai tali tatu free visa I New Zealand. O ai o nga ia. O nga ke kele I ore meta upulea I le free visa. Le anga o nga pengo ko fa yaku. Ale ua mai ele se fa se a po se fa polenga. O le malotele o Amerika e tu sai o le mata upu lea waka ko koe whakangaiga o le mea piko silingo upopole ai le ataua o le sao aku o kulanga whaasori kula fongo pei o le aisa o maluanga e o ai le mea lea o le exploitation ma le mea lea o le aveo lea trafficking sila le atou o le whaafika hauri ngā lenga afia mai kukuila I au Korea upu mongi anga o le whaafita hauri le nā e iwa I taimi nata latu I kukuila makua ia afia I whainga wha taritane tu lou le whaafonga le tunu e kausi le fia whainga whaakarikangi e kaula mua I kangaka mai Asia le au Korea o pisi ngisi piko I sili ngei nga feiva I ai kamaia. Lau Asia. Pisi ngisi ngei whapengei. E whao ngā ai whanau teine whanau a onga. E ono whaatauina duai. Kusa le mele la ala umai Samoa. O le ala umai le meo le whala au whaasainga. La kakala whare kalapu. La kakala mo meo o fuile le hotels, bar and restaurants. Tali tonu mai ole a whaonga uma kamaya maka whanga akako e whai ai uma nei tu ainga tūlanga o pisinisi a ole mea lela akupu ngā le leua ea whamai o lau ave kako ke ngeke scholarship pisainga Maroa top whamai e manguia male ole mea lela tupu le ua maa pisa a kupu a e lesi se furu lua se furu kol se furu kausanga ia fa mawinga pro kala mertau taia ele umo ma fa so ko io man tu mai or ko inga menga le la kupu e fai fa karangoanga fo ile fai interview fo ie le mai sainga fa mai o le sa ilingi matou hospitality yeah, but we only need from 16 to wa fo kamanga e saule o scholarship ile enga ka nga se furuongo nga ile lusulima e de mo miele au makua ia pe amaka fo isfulua nga ilunga ile luas fu o le ala system nga le pole kusile nga kongwa
nga ave roa lea ia ai alu ale finge sa mo wa ngai lo makua mangai kama ia ka o roma la o scholarship sa ka mai sainga ale tu o fe ia ke ngi mai la do la ave o mai langa la ave o langa sui la ave o lang ai vatu la o manga li liu e senga nga ke le o kupe la o manga li liu ele popole ai kanga kale nga mari e sengin mele ele popole ai wai kulo war fa fonga la ku e le upu fa Britania no fai tau e man nei e le fainga fa mai older people never worried about the future because they don't have any future. Younger people, they don't worry about the past because they don't have a past. They only worry about the future. Fa mai o kangaka maku ua. Leu ke karangoa ku ia fia mem ku le pa. E fa winga mai le winga o kai maku ua po o kangaka maku ua e le popo le lumangai. Le anga ile ko yengi ora ko lumangai. Yes. Ele ko yengi lumangai langa ko kiki mali liu kulo ua over I'm talking in reality. O kangaka kala vou po kai kala vou. Ele popo le kua ngai. Le anga ele yengi ora ko kua ngai fa ko afanga ngau ngafi. Pau wale me popole ai, e popole le lumangai. Charlie. Ma fuaisea, they have a lot and plenty and many years e kau kuai. Le ala e popole aku asiaka, mal porkarame at tau taiai. Le anga ele ai kele se kuangai. Ele kele se kuangai. Ya, opo moni male upu tau tino, ele kele. Nga o singa fast fulu mong kup ai ekele yo le lumangai a finga ngano le akua e umili soifua maleola e mawale si ongo sifuru fiku sifuru kausanga lumangai ari atawa ole faaka ua le nga ole faamakalanga lea le ala fa kula ukala o popole fia me se lumangai upu moni upu tautino a ele fia I'm sorry pule o pe kele fia e popole fia me i se lumangai o iai fo isi nga lumangai ya le anga o kuila e panga faya kala ngai kongo fare fongo tau te loa e ki nga le me le ile manga ya le me le free visa manga me asainga ai nga o mai fi nga o free visa sa mo angi usila o siri o mai fi nga o pe o fi nga o e kukaile foi pole ngi wi six sam ingi niwe le ai le kukaile skamo o tuyono o le ale winga o foi atuila utala le maybe or kai mingi o le makua fai a fia me ma foi makuila epa ma tua fai ala fai unga ya ai fa nga ia fia ia pare mia le anga ele o ko ye kele se lumanga ya ai ele popole le anga o le ye le lumanga yo iska sa o ke so nga ya u kama me ye kong ya kule nga sa le ya o le o ka ku kilo me akora nge um kwa kia i la valvanga nge le ya ka ku samo o le fulia la ko fella ko por kiki de la ko ba fa por kiki o le sa o mer se o resi ai o mo kwa fa ngaroinga le ku era por mai de mere le ki kilo ke le ku po feo fa ele lo manga o feo fa e fa un omenge ale ko ke vai pe se al mela nga ela ko all they worry is their business, their greed o le upunga pa wa le me ala po le ngi kai mi la yango not worry wa lo monge le ke ai le po le pa wa me ala yango yai nga o la to tupe na o la to aseta na o la to tamau ainga nga le fu e lava Samoa le u ko va ya kunga o le mea le nga fainga o le fu e
nga ole fui yes e fai nga ta telefoi e de fa pe fa fui a me o se ka fa le nga ole ma ke kala ngo i me ole ki ngo mai le vai a kui ole ma te fa so atu i me ole tatu te vai ai na mawale ma fiso ta ingali ya taua ma se tatu mo le mau fa tu ina post tatu connecti fa tu ina i Samoa fai mai la natala ke lo me mali asiata angale ai le ko por kalame le tauta ya e manga ingisi o por kalame le uso ya savea le tano ava fafte sua tu le epa ya mana inisi ya tatere amerika ko wi fafo lu tala no to fafo immediate fafo fa mai angale ai oko e mau ke le mala ma o le yengi me ko kupu ya ma ko Samoa o vatu fa mai o le mako ngo fo Samoa choli ele ai manginga mea e karangoa inga mengi media ya ma ko Samoa fa mai ele mai we don't know that's why you can't all fire fiafi mako tune in lo tauta ya e se mako o mako news ngai ma mea o ma media ngai e le kai fa sala la o mai nga mea e le o ko mo me le mo Samoa so ia porque lo ka ko fa lo tu IP pe o tu IP o le so le o fanga o kala maua ma le me o kupu ia sa fole ka ko TV1 le sa ia o nga sa o mai ka o le nga o le nga o mo kwa o ki ale media ka ko e fo la media la Samoa pe fo linga mai o le e focus mai ka ko le focus mai ka ko pe o mai attack ka ko le pe la mai news ya ka ko ia nga pe wala nga pe fo linga mai le ma Samoa me ia ba ko ka ko ngai au news le Samoa pe la ko mai news ya ka ko fa longo ele o targeting ele media Samoa ia locals yes ele o targeting la ko le lokelo Samoa e mo mori ele le fe au le ka mo mori ma ka ko ngai pa ia se sila ese fa tu la tala se va ko la kala le vanga fai unga afia me ko kuri anga losa ma tu lo wana losa le ma fa nga no lo so fa fionga muri pola tu le ai ma se local TV kulo news i Samoa e oi foi whakarangoa ele i oi foi la observa whakarangoa ai nga vaku ai rungo sa nga rungo se o le tano ava ko ikiki se furu article le kusi mai ai ala e miri kingo i Samoa o le winga le na le no foi tu le atu o le makua maka o ki or ka vi or prokiki le anga ko kongo so tato botu ua matuala nu falea o matuai e yai le to atele e o le media I'm telling you e o le media o le makua a mei sore o le vavenga sui o kangaka le atu mo o le makua i vaver kuiki o le ki fola ele i kako observer sa sili kako pa ko Pero la sky fa social media le observe. It's already past social media. Or over TikTok, was sky mail TikTok for the wakele ku mele mo ilo me mo. Kuskusi is a social media, is a written social media. News media. Wa aso ye pe le ka ko nga pe se aso ye pe se kuspa ye lo ka ko ye. Ka ko fa ka wa mo le me la. Yes. Kai mingi. Wale ma se. O si ko news e fa me ka le ba nga ye o ye mo fa me la ko selfie ma la ko. Mai o le wingo o fa ya tu. O le maule na se tasi o mori mau fa tu ina mai Samoa. Lana malanga atu. O lana le na tala. Ai o le siva nga pito faingata. O kanga ka whainga ruenga malu. Yes, no. We are so sorry whapea mai fo ina i tangata whainga ruenga malu. Whai amara vevea mai kako. No, not you leke. Ele oe leke fia i le whainga o sairinga o le ame o tonu. Ma mea. Au tangata ie lewa ua matua i mau mea ua fia i le sua susu ma le meli la e maua i kukungo mea la iai.
Ko a whika ka manga i ka kukalanga langa kua mei. Ia, o fai ka kupokarama wa isi kaimio ke ka o fai po ma whaasolo fai kau i komengi a. Iei a komengi papenga fo i observer, ma isi me e komengi kau koe whai mai. Resi me kau ke pisa fua leangi me o kupusa mo. Ora kalanga. A wherenga kelo mai mea. O lenga kelo kui mei whai akui, wa menga ringi sa ui o i whielo ko mei kupui, wa sa mola wa ia wa. Wa mkwa pupungi a ele iei a kaimio lai kupoi me, o sa kanka lai kupoi se mea. O ka konge whafo. O le kau ke vai di lia mea umara kupusa mo, e ringa ko mamra mai mea kupusa mo. Le ataua, na tato amata ta pisa tu lava, la watu alfa te inga. A wauka ngaka, i re karikongu. Ai e fiu e le fia whaarongolongo mai. E whaarongolongo mai lava. Ai uma e ngā ua wakarikongu e whamaungia. Nā no whai atu. Na tato pisa tu lava i le tūlanga o le leadership, a le fast. Wa amata na le... Ai pisa mai ka ngaka i le whengaruenga na malo, e tangata e kewa i kore ko mengi runga e whamai. Mai se ko ke ele yangi me fapenga la le vao o fia me malaudi. Yenga. Iwe fa mai la le ama ko puro mane melea. A ke lo ko fa mai. Ia vai mo la ko lo me are mo ke ngofo. Ai mo ko lo me por le ngo masinga kalwa. Ai ka ke le pisa ka ko ngofo fa ka ki pe por alme la ko puma. Anka ko ngal me por lima ngo masinga kalwa. So ai le ka kula pe ka ke lo ko mo pisa wa is kai foi ka ke ku abango wa is me fo la me se para bla be ma pe fa ko le ya para vela wo le ko le a fa so lo ko le ole taua yo mele wa isa no ile ataua ma na ia fo ile vaenga wa a mai e tate fa lo tele le fa so va ngale mo si la fia e iai informations wa live on a mato wiloa. Mua. Leanga o le malonga, e tono fast. O le malo wa leva ngau umaka ka se i faise swinga. O le winga o la ukala sa moa ele atunu. Ma o tau ia tau tele fia mai. Wa leva nga mako wiloa. Ele iango kele fia me o mea. O fai akula ukala lea. Whatever ma o le proof o la ukala. I think I was one of the first media nga a maka ngo pisa i le se ia o le a. Nga mua o pisa aku ia mga ingisi ya nga fsoswangi mai le uso media. Marko kele o ngai kangaka. O le kele ele o ngi faapeo ngi faafai kakala po o ngi aku. O issue ia mga mako ngofo mako. O issue lava. E o mai mingi skai e o ko vaa mai mo mai. E umangi mako whakarangoanga. Faise mako uipuki. O nga mako a hausi le leile o mako whaalongolongo man mako sa o marisira sila. Ai wha makala mai e mingi skai ya. Mea lai ko kupu kukongo o vang whaufai. So o le wālanga mako mangingo marama. Ai e sa o sa unga li ataua. Sa matou ave fo ile tu alalo. Pe fofo ala mea ngia kou whafikauti. Papenga. O le upua lea ngo ufa ngo ukango won umma ya mingiskaya e o le mele sa uta amilo i Australia le ataua. Nga o pre-warning nga umanga mingiska ma fai pule le fast a fai o fa fonga mai. E lau ke ioi lau kala lea. Waka uma ngi issues markele o whafikau di wharoko i whale. Pa war whaukuanga ngā waku e asiata. O e soa le pule. Ma whakau nguuro kou wala awinga ngā kokofie o kou e reku. O upuaia. O e soa le pule. O e kalangoa, whaasoa, ma mea uma whapena. Ma whailo kou wala awinga. Ai awa lavange i ngalo i ake uko. Po o le hale ka ko mirikingo maraka ko mawhangawhanga i mawhukanga. Ai o le kaimia mo ke wa aia kunga, ua ngā pā ai e osorkanga kai le whaia mea sao. O lunga fo i ale tautai e ko e wakuai oi. Ia. O la lai mangingo le le ia. Lai mangingo le le mai. O ai fo i la le e le fia mai le mawhaasoa, po o lau whaasoa. At least wa ma le na whai atu le tala asiata.
e kau ke felengi, e kau ke whaawowo, maka ko mirikingo. Ai a umange ko ke aku kukongu, e ese ko upunga ko lala umai. Ai va yaku e kau sono muaro ko le ngau e su ele amio kongu, ai ko ke elia ko kanga. E ko e mua aru aku tau te ia e aki oe. Ele mawhai e isi media lai, a mesera au vaenga le o le HRPP. Ele mawhai ngara ko whai mea ngai aku le. O am saranga ni se kako le vangu ma le pelpaki a kako. Ai ka ku fai kaliana como fai le mesi kako. Si kako kilo. E kako ku le ku. Na tatou tu wanoa, na tatou tu wanoa. Na ku wavangoa lava iai. E ia isi ka ngakai e sa fai mai le ile ko au fia mele ya tau. O la kou fo ingo mai. Susungu mai fia me. Ia sa wa isi ko o le sila story ke le ngari. Yeah. O le sila ya but na ona fa na e ma fu na ma tau fa tata. Ele ai ele ongi me fa ko a mai loanga ngafi me ia. O le te leo nei vaenga uma. Ua le va. Ai sa tu ua tu lava le avanoa. Sa tu u le avanoa. Ia. E fai ai le amio kongu. E fai ai. So la pule ko fa. Yes. Sa ili le ko fa o kou o makai. O tou o taitai. Ai pei kai. Ua le mawhai o no tou fai a. Ma fua i sea. Ua tau fai nau umai le pule. O lau overall le ngā li atau. E ka awa ia no fingalo. Ua nau uma i le pule. O au e mana ia wailanga le tati whaasoa for the sake of ta o tato viewers ma information sila kuki loa. O a characters ma attitude tala au vaenga ia e mafua inga le get along. La ofisile ki a ili a ka woge langa o e lava lau masalinga ya olo la tau ia le vaenga ia o me ma e ke kausi da fia ili attach ai for a long time ia characters ngi ia vaenga le E kasi ala summarizing o me a kolle mfenga lu fa kasi ele mfenga fa nga le sit ka le ngi le si fa le le merang ke bai e pe mga fo le a mga fo le a wol pisa me fo la me le fa a ro fa ia me nga fa e pe o le me fai o nga lu fa kasi a fai o ke le fai me le fai o ke fa ke so sang me ke o me le wa ke le ele fai ba nga me nga they can use each other's resources makalengi e fa le nga do nga les ne la o koso at pikor ka ka ia ele ka ko vai ele mfai nga lu fatas no mo wa jala ngata le fialo fani mar nga lu fatas ai le avea mangi mingiska ai ka mi ai te rona mo for information e ka mi o koso road show o information dia makafai ko o information na mai tonu el tof le sa we ko ngulu i hangala ngata le fialo fangina maranga lu fa kasi fia e fongo fia fa soa manatu ma ideas ai le yo ngi pawa ka ave fa penga ai le mo en kofi mingiska na pale mai loi tofia minister Ola foi meu fai ualu ale. Yo. O que foi so, you know. Ya que foi mele que. Nga ko nga me vole. Yo. Se ko fie pouco. Se awe que foi mai so ia que o meranga o le fo que no fai. Ko sa wale ko o le meranga o kopu. Sa mo e tonto si la fia. Esa o ale tu. People need and deserve to know. O so enga ia nga maua mai ko kongu o relationship lea wa mafua nga makala ngoa i main people ngi walanga anga mau popora ko ma popo i o le si vaenga ia e look up uma ko ia a o menga ukupu ona o te mana duali e taua o le pulesa po le pressure le na tupu o le pressure ina ua malo le fast pale mia le fionga sa fa pito ai fa merika la kula epa o mele ye fia me pe ya o ke funga la
Wa ngaske ke hu. Yes. Fa kusa lela ma wele nga o le fa host o ma o fo yo investigator fo le o ma o mo investigative journalism fo. O so enga lai tu o pata tu o mele. O ina mafua mai ai. Ona le sa o loko le taita inga altama tai palmia. Ona ua fafangu pea ma fafangu pea antu e le tangata na to ilalo popo. Le tala lea, o oe ia lau fionga kama ika ipanemia, o oe, nga o se keu funga la au. A o la au di uma nga ipanemia ma fai kongu. Ua lua i lea o le kousava linga. E waka ua kule, kusa lela amakango fie ka ugu malei anta ua. Le faa mai le nga fuwa ingo fa pea. Kulo. Ua fafanga pea atu lava isa i le upu lea. A o le taimi fo i lea. Matua i nau wa le la aulia le mali e toa. E whaamingoi loa mea ia nga furafola i le kungu. Whaamingoi fai swinga ma mea malava. Awange i o mai loa silo. Kako ia loa. Ko upea kui la epa pisa mai. Ai kako ia. Paule mea e fai. Ia fai loa ole upu foi lea ole transparent. Ia transparent mea uma o aka ko movement ia la fai. Let me be the speaker I kanaka. Kusa ole mea nga. Ai wa avea le lato wa meko kia lea. Ma mea ua faa pea I lava ma tupu le loto lo matua. E sa o akuila epa. Wa kafu ale afi. Kusa ole ua kafu lava. Ole mafu anga le na. Ioi. Kusa ole mafu anga konguanga wa amata. Pipi ia kuloa la ma friends afia mi. Yeah. Pipi ia kuloa ma friends. Pipi ia ku iai ma administration akuila epa lea ae sao mai kokongu I. Kaka ia I le official panemia. Pipi ia ko ilo makamanga. Wa amakaloa osi kama ika I panemia nga moe sa oloko le amakanga. Wa amatalone tau moe feliuri wai. Langa lea la amongi ya le upule avaku. Ele o oe o se panemia sao. Wana o se te ufunga la au. Ae ngalo ia. O lea wa amakar fa mingo ingo si ala ko wamio. Se I whakau hume ia lea ka wang fora. Ia. Inga ngau mai ale amakanga si I pensionga. Maua pengfiki pot pensionga kamiki mamai. Ngai ka kai manga onga ku mau. Pa upa se va. Mea umanga fa solo man pro ki milionga. O ai lai frontinga mai. Lai front mai la audi. La audi ya ngai le ka walanga. A wa amata na tupu le meo le loto le. Ia sa no le to ngai ba nga lo ke ka e tell ka storyline o le mele o lo ke fa wa mai lo le fa kule pe fingo o wa ole mele kupu kamale la uli ole kamale la uli kamiki le la uli o pe ya se palimia wale va fi palimia kamiki le o le mele o tu mai I le vaenga fa u faile le fast. Ko sa fi me ia nga ske funga la au fi me. Al mele le mga or kamikida. Mele le mga or kamikida. Ele kai la uli se kamai. Le ai se me ta o se la uli se mani toa. O fi me. Oi. O fi me wala nga ka ur kamaro fi me. O le koso ko inga O oe fia me, o oe ole tama ainga. O le mea nga le kupu ngai. Ia, lai fasanga mai kuskala vo ie. Ia wai pifi fia ko inga sa vo fapinga. O le mea na le tupu nei I le vanga faile ma le ta inga o le dro. O pakia se pakia la uli. Ole, ia mo man ko foi la nga ole pakia le ia o pakia la uli. Io fa so songo. Io wale mautonu foi fia me e la o taita inga.
ia ma le kele au pusu malia ka mikiki le ua io ma foi la ngalu yo ai ana fa pea o le i nei lava ia o le ai sui pan mia pa fi meu de va onga o le mela le na le ua tu la mai ua ia le la ko va ya kula le mela ko pu mange le la u to va ya tu mela ko pu mange ia o la aulia ia le alua io kalangoa le media io o pe ia o ia la pa le mi o pe lang pa mi lang pa o vi me ia o per que o funga la au vo le o le wari la yo o lo ma le li foi le tu lia tu nei ma le ta pipi o i foi ka ma le o Wayne kama le Wayne kama Wayne de ka waranga de ka we ku le pa ya kama le Wayne ia o la wari la ia ka mo e mai ka mo e o o mo fa ya o lo ker ka bale len ka pisa ia le me foi la le case wa ka silanga ki pa ya si que si o langa me o fe ele case se foi o kule pa o fe el mele ole mata upule no foi kule pa ya pieme ole mata upule ka vale wa ir ke me foi makaka e ke me kaka fa fiedi mole o ka koinga ole mata upule ile ta vale le tapisa solo ya ola wa uma fo ina wa fa penga ko soa mer ko la fu mana ave su enga ma la nga fo ye tau na la sene la vailano le o le mtanga luenga o mama la so oro fa ye o por nga me la fo wo umana utala no la nga o ka pane o lo le kele ma sanginga markama o ma wa ka o mala no fa tu ya o lo awane ngalo me na fai momu Olo sud pieme kusire ka wai ma umlimo ale tulanga le wa fa popo fa pe di mo ko inga no ngolanga la ole tulanga le tusile ta wa nei ma ma rimon la mo mo fa ko le comme singo le leo o mo fa ko ngua comme singa o mea ia popola le ia mata o tauia ioi a fa fa sa kala roka fa ia fa wolo o fa bla fa wolo fa ole mele a que fa kula la kala ole e fa ia tu sa I foi ole wakali mai fa walo ia angalosa por fionga muripola ile vai ngor so nganga a muripola le sa fai foi le vakuria e atu leo e loka mai la audi o le ngi usila ia komsinga o ile minska o leo o le la watali ia fa walo e fa pe mai le sa ore ko inga le ia ai sa wai ko paka ko langa sa ngwa mai e o menga Elisa o ia va ver mai. Elisa fe au de menga pe walo o asi o ainga hiu si. Le lang sa farang fa kau. Ia isa. Ia le. Fa kau. Ia le mafu anga ba pe o mafu anga le na tele ai ma tulanga na ma share back and save mo fa fonga me le tunu. Ona e ia le issue mo sa tu pour back and save. Royal Oak. Royal Oak. Sa e semila le lei lava le la tua tulunga le antalea e tu tusa le lei le mea lea male tala le lau manu ia o le issue lea nga ave ia le back and save ia le fitama ita i fai pule lea i neni usila it's a former MP lea vifo lea tamana ia lea o se molianga fa penei sa fai e le back and save mai sa hawa official leo mai sa fa marolo ia tama ta I fai pule le green
Mafuangala na tele mai loa ia le maufesili e tangata ia matala e winga fo i se mata upuna tula i Mike Clinton. Na lailona maasia le back and save Clinton. Wa ole upumoni afa pea ole sa fa maunia le tulanga male tangi le back and save nga official le fa sanga tama tai faipule lea i New Zealand. Ia ole mafuangana na laina afea peita na mawatu ele ole pule lea na momia. Yeah. Ali atawa. Ele ole pule lea na mawatu ora kamai pule. So ole pule le kakawi. Ora kamai pule longa koru lenga mo ole shift manager lena. Yeah. Lena mawatu. Ole la wa poku le mato wa vanoa. Nice. Ele asong fua. Ele taiao. E motivate lo isa oi. Ja, male ole alsa ongol pulisidi. Pulisidi. Ole back and save. Yeah. Ja, se ia mai se tala. Matulanga. Ole mata upu ole ua tala noina ma ia e pei e fatu sa tusanga la to fai unga le sa fai si MP le na moli ai fo ima tulanga penali ato Ole ka wa ia fielo fo le po a policy solo ka ingai ia le chain le back and save ia male wala fo in fai onga mo kulanga fo pe onga mawaku le fai pure le ngusila Green Party kama ka io Caraman ia ai se io raso le ka fa walka ke suki ko raso le pele yes le la waru wa mala uskai le ai ola mo se to tonga verso le ia ole fo imata upu e fa mole le taimi ia o tulanga le na male ai e peila e to e kongi mai anga i le saunga le fionga le i le mingiska o le ia ole nei sau no i va pe mai e se tu inga o le sau no ngale fionga ia mo le pola ana rosa e fa pe mai o le kemi kongwa le anga va ai ai le fionga te mai tai pan bien tanga ngo le le na tupu ai ia mo li anga le tau finga o la audi ia le o ngi usilan mingiska o le o tactics le fa ia por kiki pa manga fa ka use me ise iska ka la kula ba le fenga fai fenga nge kemnga kupu ya pula le fa fo ya fiame ia ne foi mo kala fo nga mera ko ya si ka ko ka ke wa fo walo lo ka le singe fo le fenga le ko ngol ia ole investigative journalist so le mo wal ma ole afio i fo ilantama ia Kele lo tala jene pe mo masina ai fu na back and save. Kakao, ia mo mas ka ko sponsor. Ma ke sa va mai. Ai fa malo mai si do ma tuana fo ia te fa tau na back and save. O ma tua tu o ma fa nga fa tau. Ai kilo mai. Ke lo o ela ma ta i me tanga talanga o lau savali. Pe te tau mo ia le sa pe te tau mo sa vali Donald Trump. I lau suki ma lau savali John. Ya ai tatou toi maua le atoanga o tala le mo le vai so fou pe amai ia le manto appointment ia ona fa lau tele lea ma fa manino ia masotanga o le fo ia tala ua sefe sol fo ilunga o le social media o le isi vaenga le ataua o le aisa lenga maua mai i o le ua maua mai o i le fale o loa fo i le i loto pa ia le ko ke fa sanga i male chi mo la nga pesenga ale nga pesenga e ile tuli lima le na ya lu mo mai fa sa o lo nga i tai loko pa ia ole mele e o foi lo loto le anto ole maku or kanga ka le ficus foro fio ficus cosa lena le ia wa sidi mo ficus foro ka sanga ia me se foi o le tama fainga ruenga wa pe o tama ma le tene a o ko sila mai sa mo ile o fa inga o le aisa le na au watu a wa ya ko loi pusale le o mangkua ya pinji o ke sa so mai America kama busa sama ya ya wa kama ya mai ia
ia whaatau mai o i Amerika. E whaatula lau tala. 4.5 ea o 4.7 million tala le street value. Pe anga auki I kuar kama le Kongo Samoa. Ko sa palai kau sa ngā koa le wa waku. O le fesili le a jaua e fia ni aisa whapenei ua already nga sawa. E kere fo fōringa mai whai mōmua, whai longolua, whai longkolo. E le so nga wakua se shipment tau whaatai whaapea mōmua. E le o langa ia ma tūlanga o le au kūlei ma le au whaakaua. E le whaapea e kau a maka loa singa mea. Ai awakua ile ku ai ngā shipments te le lava nei. O te langona o se kei ropo le whaafia se furu. A le whato a maua le. Ko ngai pe pa lua kol wha, ia la kuliva o ngawhiko. Ka pera ka le mo ngoi le bank. Ngā makamau lua se lau, kol se lau, wha se lau. Le wo oi milionga le. O milionga o milionga le winga la ta whamatalanga. Tu ai ngā vaenga la ia le whaapopole I nai. O le tātou watunu. E iei lo ula ngona wa tātou le o mamao ma le vai vaalenga o iei ko ngale wo iei tonga le tūlanga o le isa. Whala au whaasaina. Maua mai fo itala I le motu tele I sala whai ua tele na whaate tele I nai le vaenga le ale atou. Talo whai. O le issue lena tupu mai I le asfarai lena te anei le sa afia ia se tamai taifo I le ia e tate le tau mate le tau ilo e tua fo I o patatua nei tu ai ngā I le sainga ma le whela si tatou vai po le ale tūlanga o le a o iai ia le whainga e Samoa o le sainga ia marpisingisi pura ko ngā monianga. O le ale whai unga whai pe koe ki poki, pe whalpui pui a beai. Ia por senga sikseng Samoa. Por senga o lai se visa. Pura le umi ngā whai. Ngā whai mea. O kemi o lewa ngā out mai details ngā mea. Mo kaunga I lo me Samoa mea ngai whai. Wako ngai mea kupu sila ngafi ma ngai wa umanga o mga nga out mai kua o mar fonga parmenga ngusila ngafi sau kua ia press release Western Peters mangisio foi pule aka ko so nei ma se mea e uma fiu kaka o mana tuale a jaua se tasi o le vaenga o se video sam mana tua mai foi le a jaua na umala na faatala noanga ia te I tauta iai ai sa ia la I sia nga video foi ye nga koe pe o mea na lei umanga ko lau ka malo lunga tauta ia ia pe ila lena o ka lena to ia waia to pe nga pu e lunga ainga polon to lua nga nga ufa yak leanga ka kaunga makua isu le Samoa pe afa pe o Hawaii le sa wei me ia po America tu lole e ia le vaenga o le mori mau Samuelu le nga fai mai ia nga video ia inga ua kalangoa le eisa makangaka ia afia le eisa le nga kau mai ai mara suafa komisinga ma afia mai mara komisinga nga o a fo I karakalangoa Samuelu I Amerika o le whakusa moa a tau wawai nei ai o le ua kupu uma mea ia nga whaasoa ai ia nga kau Samuelu I langa mori mau Ira ngara e lo le asio Samuelu le operation le sa foi wanga. Nga mori mau Samuelu isi nga video nga not the one on tauta yai. Ai isi nga video ye mangu solo mai le ka sen te share so tangata. Nga he ka wa Samuelu. Le aisa le ai tulo e ye le kala Samuelu nga ke faia o lai mangingo ile o leo. Yes. Fo mai o lai mangingo ile o leo. E iai le sootanga le au mai Amerika ia ka ua Amerika a le la ua ka kova ai aku le kele o mea ia maua mai ngai le ua sau mai Amerika o le fisiri la e whaamata o le a o se su enga Samoa a nga I ka ngaka ia lau ke wakua walanga a su e Amerika su e Australia le Federal Australia o yang usila e fai le meo le connections fo le Interpol fo le ma leo fa o le la ofisiti e fa maka o le aka ko va ai
e ongo fia o sa mo e milikingo ma Amerika le FBI po le CIA po le alava se isu el fa pongai o le melia Whaika o le ngako intao ia kung umau ia sa wai mei. Malanga ke leo a me sea kung ngei pe Amerika mangusila e lako kangaka o lai ngā rue marisipiko. Whakau a maua I maua mau ia kako. Yo ia arusu pawar me whairo ngi ngor kakare ngā baku e me. Ia erong whau kau kara kakare ngā baku e me po ai ngā mai e me. Wa o le mela ngā e kaunga whanga e le pawa fo ia le lo ia silima le malo. Inga ia kuaku lunga le susu nga awangi nga kai I le vale o leo ai kuaku rola I lunga le si level le lunga e te tau awa mana tua le ia taua e te tau ona maua le tangata le na sendinga mainga po ani information se mawhai ona maua mai toi foi mai lau tala I le matua toi ina le whaian mea le Samoa le ua maua fikus furu kausanga now ai va ai fikus furu Samoa ke mingi or koi inga e makua I le ku ele ko fe me pape ore ko fa mausinga o le kau ke kapisa I fa nau wa afia ai sila Samoa ko inga le afia manemelia or mo kwa makua le mafufa po ai lava longa suafa suna o leita e fa ilo mai ai akaku ave ele mali ele mea e ongo whao ngā e kāka whewe I mele se kāka makua e kua I mele pe amo that can happen yeah well I have no idea yes it's a possibility yeah wa ka kikiro lesi ku wa fa pape ava ese Afrika la ko inga le fa ile la kwa kusia ku ya mele ba ya ka ko inga yo I mean, that is another way. Mana ia. E whain kupu ai. Awa ka kikira koe ngā makua lea. O ke le lo prema ngā fia I koe ngā me whape. Te roe rea tau. E whaaka ngā whaapunga mai o siam o masta meanga. O masta. O re kimi gei. O kama sasa o kama I e sau whai. Isi ko I ngā mākukua mai. E iai whai lo utali tonunga. E iai whai upu o nguu ma whai kura whongo o nguu. Lai kang fia meia. Wala ko lo ngā meia. Lai lau ke ulanga. O le upumongia ngā mare upukau kingo. E mana tua mai fo ili tātou watunu. E o le tātou watunu ona o le tūlanga le selengi ma mea whapenga. E whamaongi le si makai whai upu. Pa ua kura. Ia. Whamaongi. Anga uma anga ingo le pusa taula vatu wafonga le tunu. E le lopo le si mafuanga le te tau te vava ai atuai. Wa ese ar whaingo whai unga ngai unga po. Sila, kulou waka koe a whea ngisi o whai unga ma mea. Wa amakan kako koe wa ai meo whai unga pa a fo ie. Ia. Winga. Le winga ngā le whea koe la ukala. Wa amatan tātou toi wa ai I whaasalanga iaso wa umang kako whaakukua ngai. E le koe whaia. A le la tātou toi matamata. Ua toi a ami e kama ia ma fo isea. Le anga fo yo mea ie whai unga meo mea o drug lords. Le au cartel le Mexico. O kula fongo kamanga o kula fongo leoki. Ioi. Yeah. O kula fongo leoki nga e ai kala fua. Kiri oi. Nga e korosia o lai nga isi kiri oi. Nga e upsetting nga pe ke faikala wa uma me fa penga. Le la au fito tonu o fainga no o me ia. E le tau mate le atawa. O I le o pa ai fai unga isi. Sai kuro susungu. Vai le alu susungu la susungu mai samo le alu susungu o fale susungu o metotino. Wa le to e popole wa le ko yese kea. Ma fo isia. E yele kari konga o lo ngier faingo fai unga. Mai mangaro ka fai me fai lo pe fai ese me fa me. Kasi ngai me sa waisa sala ver kusia al pakile ngave ya fiame len sa no ai amur pola no rosa kasi ngai me nga fier kusi te ne ti le loloa ole aisa aisa e mo kwa foring mai wo lem fai ka ko malo nga fai se fai ngai I fa fikauli le la wo ai me wo vaku ko le fa pe ole o post office le nga la ko ia me
sa pa pe ia ela kun container mangi pallets fo ia po pai laki fo ia va koi olo ale mo ku o menga va ku post office ke ofa ka foi o le fainga o le pisa ku le isa ka ko pisa ku po fe ngo ale esa o loko le fe ngo esa i ha fifi e ka ura fifi o le tūlanga ia lea leina te whai atu la te tala li a taua manino yo sau noanga muripola ana rosa i vaenga wala to fisiringia ile taita inga ale tamaita i palmia mention ai loma meia e unusual sa moa le mea lea o le leua ea le iloa le kinkiki e sao sole o le matua i fou le mea lea o le uma su'e mai lea kinkiki su'e mai lea kinkiki o le se mea wa e sirisila le i taua wa tupu mai wa le mamā ke ngeki wa le fefefe ka mai ki o mai e fai mai me lunga social media sa o le ia mea TikTok wa le e se mamā e nana o fai atu le tala i le vaenga lea langa o afianga uma i o mea ngi o afianga uma nei o fuala au fasaina e le to ye se kea ya oi e ke le ko popole so ainga e te vai o ia ta vai atu i ka mai kai e o ifu fai mai ia lau va vale mai e o le ngana makuai open up par lau vale fai tala leanga le boyai o kusa fai ama manga ko le skama mas kinga o makmaka ki ai o sanga ko ke foi pe lope le e poli o langa foi tu lo o sanga foi fe au o matua lu fa lau tangi o le mafu anga it's not the social media mongi lava it's not the social media it's drugs le akawa o fala au fa sainga foi ngofi fai wa fai asi leva nga wa fai si leva Facebook wa leva social media ai nga o le pia le sa ia fu ile le wa le ele ia ia ngi singa o nga o mai lo fai mengi ma ya ai nga o nga over nga over saulo e lunga makua makaukia o le si vai nga le wa ai tu le atawa o lea ua amakalanga ngoango mai le ainga o le kamaika i polofesa le o mariu kapet ia yeah le fionga ia sinava iana o lea la ua amata ona whaasangasanga mai e sa ili mai le makanga ruenga o leo pa funny enough fa mai le aso le maliu matulanga le maliu e o mai le aso ele iai ma se koe get back ko le official leo ini fa matalanga po se fa matalanga e tu sai le maliu le lato o lona tu fini ma ga ele mele folo sa ku sa le wa mai sa o la vale ko ngange le anga le fa kalanga le ela makanga ki kilo le wa makanga i ba mai le ainga ka kwaru alonga winga e wa fiu le ainga kau ma se fa kalanga po se di poki po la se me o fai ia le wa makanga o mai fa peli mo se me le fa ngai kala fu ko aku fo ia ka o tausi kapa por ni sole o kinga fo ia le ngabe ka ko email masalo ele kali mai le fo ko mo re si email esi ko se vai pe mo fa pe li mo email o le leanga le mea le tūla i mai si o tātou atu no le ataua. Le ala fo i lea le no fai atula utala lea. Matua i tutu ma losi o lo i le paua i le malo kai miringei. O matua i tutu ma losi. E tau fiofia ma faiva e tu ngā meko kia ma aikia. E kiri e sei tangata o lo tau ma fai e langa i lunga mea ia. O maua le information se mai Samoa le ia tau e le se kala le pisa mai ai ua whaasangasanga wa amakanga whaasangasanga le sila le paremia anga i le sunga le pali John tai malang aisia e whaonga aiso e mafua mai ona olona le fia i le mingi ska o le whamasingonga
e pe ia tangia mai ai le fia e conditions le ana le ini mea na avea i le taimi o morianga o lauti. Le se pe o mo lauti. Ngā haru pengu whaku, ele paro moso. Su e mali e lava matulanga whapena. O lea la ua maa ua mai. E pe e malufo i ai via le mingi skao. O whamasingonga. Le ti o fo inofo i o i lalo ole to o lave ole tamaita i palmia. Ona o langa yailo nga lapi, manonga era. Ai kusa u koe kamo whai ako e whaasa au but too late. Ua release lava ia conditions fo ilele e tu sai lava i lalo tu la fono, malo tu la fono. Ai le se se ngā mea. Ioi, ai kusa o la ua le fia i langa sa kaunga na mana nao. E whaasa ina lau le mali e tonto e wherua. Mga sori kula fongo, whai sori kula fongo. Na mana na o e whaasa o na toi wheruai. Ma mana na o e whaasa o na toi alu e whaini tala i lungo i lungo televisi whaasa la laungo social media. O kou sila i le mea ui. Lea la e tau mawhai. Ia, ole prokalamela le nei. Ia, o lai whaafonga mai maua fo esi taimi e le whaurulunga le CEO o le mitanga ruenga o whamasinunga. Ai, ia e matala. Ia e makala. E iai le feeling ua amaka nga soloak. Yes. E iai le feeling ua kau mawhai e aftak. Mō lau ngā luenga. Ona, o le tūlanga lea e masaro salo ai whapea mai o tuatu. Ai manguele o John nga whaia ia le payer condition. Yes. Ai e kasiaka nga kai masaro salo umalawa iai. Now, wera pe e CEO pe nga whaukua inga di CEO. Laina muli o le fisidi ua sori ai ku la fonga le ai se me o lana muli tai lava lana muli tai o le kele i o le nganga o sa le o kupu mai ai lua me ke kele le ele o pisa ai o le solving o le ka upule le mali o ku au mai o ka o fa nga solo mai me lo lua me le kupu nge fa ke anga ni whake anga o mingska, ma whai pule lenke nge. Lela a maka nga pāo le si mea la po, ala vai lungo le si mea la po. Lela e kako e besi ma mele o kupungi. O me fo mka pule ke mai nge. Ma fu mele ma mele e ako au. A fo ilu tu fatu o i sila le ataua. Tulo e maka o kia kau pule pulenga, e mata utia le mele waka vai e kuwai le kai. And all of a sudden, wifey me turned. All of a sudden, all of a sudden, was sui le lo makua. Now, afa apea nga sui mai fia me i ala audi, ongo se kulanga fa apea mai lo na manatu, e pea kangia mai o lai pare mia la audi, ai le o pare mia nga ia. O ki kau ki ngoku le ataua, e le o le major reason lea. Ever since nga sau ko kongu le maliu o le profesa lea. Ever since nga surface mai lunga le mau informations o loo langa ia mai ai se so o tanga. O le kama ika ipa le mia, o mea le ka sia so le tangata. Ever since le mea lea, oka se swinga a direct change or a sudden change. A o le swinga la le ua sui ele ape foi. Ua makua i suia e kili uma ka ngaka ia. E kau mawhai e vange i lunga na maka upulea. Yeah. Ngā la whapoi mo risoi me siringa whainka. Kua au o le mera whapisingonga i mera kupungei ia marmali o le. O le whainga ke skingasia. O le matua i lea vatulunga le tūlanga pēna tawhai atu. A whisiri mai sesi pe yaingi so o kanga me tau friends me fa pena ni so tanga ai e tangata ia male fionga tama tai palmia o le upu mautinoa male upu tautino e ala i mori mau tangata e ia so tanga o tua o patatua ini mea le fa kerisiano o lo kupu mangi so kanga fa pau
o le mea ngā o le kau ke na o le tele o le whawhatala ai a tonu wa e ia le taimi e saua i lunga nā mea a o le winga lea la eo na whaaso atu o I lava ina ua manu mai le mata upu lea pei o I ua maku wa I saua I loa le suinga fou lea I le kaika inga ke fionga ka mai kai panemia tuli la auri langa o le langa la ngā kua maka upu ia halu aku ai o le la mafuanga na o fe tua I le CEO o famsinga la fo ila ua maua le fafatala ua kamilo o la utala pali I John Taimalangi ia tolo loto e ile ngoa I pua aku ala e sero fia I savai fa ngalo fi mali e te maua se asolo fili o miso nga ngoa poi o la fo ile na tu o la o to uma lava ia o le a maka nga saua inga onga o lo kuku le ami o kong lio la vea fa tau malama o to uma ya la auli le mali e toa fe pulea I fai matasua lise ia o to uma la vea tua I masi tamari ia va masi o le to lua fa solo mai po wai ngisi le la amaka ka koso ku uma I mea ngi fa ngalo fi mali e te maua I se solo fili ole ale wingo la ukala la towia pare I John Taimalangi vai pere o kai manga ia le ke ru kofi e mafainga faila fo kuanga langa e langa ile o se amase kai minge le wo fe won ka opu yes my you know pawala wala ma ka ma fa fole fa ka usanga ai konun ka I o mo kwa sili o nga ka ulanga ngai sa mo kuila epa kalu mal besinga len ka ko kirkilo e me kupu yanga ko kuleris fe feu ya pulo ya yes fe feu ka koriko sau ya fie menga lele ya kasi al meng fie menga fe nge pa leanga eles kama ileanga pa leanga ya ka ko afore ka ko fongo fikala la me lo ya len ka ko I elenga ka ile uso ya saung ai won fo ka sili ka wo isu o le kwa le mai a fai ai le fasa o fon fkrai mele se kaimi la kamai e alu foi ngai la lo le fuka ka sili lenga I kongol fa ka usanga le o longo wingala o manga o mia ni ka ka le Yesu I ka ka ia manga mia se ka ka le Yesu I kulep manga mia se ka ka le Yesu I fia me manga mia se ka ka Yesu I fon fkrai wa le pinka ko foi ka le pinka foi maro samo inga ka fa penge ele o sa o me la fa il vai il nga ka vai ka o kele me le vai ka o kele e ke fa se me se ale mai ka wa ele ko nga vai lo ko finga ke o le te mele nei o le me pito I fa no lava o matua le ano lava le tamaita I pa le mia I tangata that's for sure paua le mea le uango iai o le whaakau nguu umongisi mea nga fuafua e kuila epa. Mane mea na marilia I le lato whanotanga lea to atolu. Paua lea, ana nei, ana le la, au te lefa peu te whato se tala fatu. Nei lava ai maua mai ia vili mai le si tangata mai Samoa. Matofe pasi ia na nei. Matofe pasi ia na nei o whare inga epo lea. Tuila epa, mafia me Naomi. Anga ngei, anga le la. Ai ka umai vidi mer ka mai Samoa o lai ai ka lai le fia I meia. O lai vai o lai fio I fia me. Lai fio I fia me. Le so il kaimio nge. Anga le la. O anga fenga kupu ai ngei mea I le fa prokiki. Wo feo ga I se ka o se ko o se malo ma se ka o se ku ngai wo feo I solo. Pe lo fe ke. Ai fai luma o le mea o le ai ka ngakalo ke. Le winga na le na fa tu le tala le mai mali ai me so tato wo tunu. Tato tutu fa atasi e te I fainga nei. A kongu o le mafua anga le ngei. Ua fiu lava ngai ka ngaka ye ko kongu le ata ua fiu lava ngai ngisi o ka mamakua pe o kea pe ako. O ia ko kea marko akero ngai ko inga o lo ko kongu. Ua fiu e tau a mo manau nau ia fia me e te ulewa. Ko ke lo oko.
e malosi a le nganga o le akua e whaamakira-kila i kangaka. Le anga whaapea e fō whangi wale ale le mea lea Samoa au ke kau ki ngoaku. E kākou ke koe se e kia foi, i lesi whai ngā paroka. E kākou ke koe se e kia lava, a le lafi lava i tutonu, tangata le sao makangaka whai mea pio pio. Kākou kalia le mea ua kula i mai. It's revealing. Ia le kala leki whakuso le atua. Tātou talia. A e le whaapea kau ke kalia inga ngofo ngofo. Ia, whai se ngā ruenga. Tau te talia ma mataala, ma whai. O le ale ngā ruenga kākou ke whaia. Le lau te ta ua. At the end of the day, o laile lima o le mingiskao leo le pule, e activate ai le unga o le, e activate ma whaaki ngoi le me fo i lea ngā pasia mai le palemene. Wa a pasia lo le palemene ma me o ma ianga mai lo le kapinge ka la kau ke e runninga. Le mele tau te o ai e whaita tau fingerprint mo mai, palo ka kui whafongai. E ei le tautununga mau tutu. La ua u mau whapenge e le mingi skau leo, ma le pale mia. Le melea. Lono winga, e ono la lata atu le vai vaa. Ai sa unga u whape ua le mwhainga whaire mea nga. Ale e tau. O masa salonga e o kako ki tiro ke imela kupu mai. Yes. If this is how bad o kulanga ma le vaainga kunga i le treatments le la whaasanga e whaikangaka. Lono winga, e kasi a kangaka ia le laua ili kaka mai ai le ko aongo lea, ma le HRPP. Nga o le diaspora, na o tangata ia tunu i fafo. O ka kou le la koutaket. Again, Samoa, ia kungu i fafo uma. O ka kou la ua taket mai. O le ngau lava fia me, o le ngau kuila epa, whaakasi ma le mingiskao leo, ma le lako ko ongo i wakukudi. Ma tua i nau mai, ia aua ne i aiso tatou malo si anga. I le isi whai ngā pāloka leo le anga fuangi. O le pinge o la ukala, e iri whaasala launga fu i le ngā saungo ai le komisinga o leo. Se i tausu e atu tatou video lea. A maua e sesi sent mai. O lo i eise fuafuanga, e ongo whaapea e tapei nai le social media, i le kaime o le whai ngā pāroka. I na ia tau whaititia mo le meo le tau whaamatau, hawai ka kou iai, ma mea whapena. Le winga ngali a kou wale whakoe lau kala. O mea kau whaafewhea, ngā whai momo fo, i le whai wālanga ele se lako social media, ele se lako Facebook, o mea kau whaamakau, mo mea kau whaafewe, ia, kako waipia makau o whai. Ai e la vai ngai lau ke fai ai e fa sori kula fongo i lor paloka. Ia. A fo ile la ole tu ole talana. Ele ko ela vinga menga counting on mea. O te mo mai. Kusa yes, ele ko kire fai nga shutdown ngal Facebook ma le YouTube ele o se mea nga u ko. Au fo le fa se e mer kom singa le ko hu ele vale uma. A lo bingo tala. Ole mele la ko fai. Ma go me vai live mai ele fai ko ngo a le se mea la shutdown uma. O inga tonu le whai atuai. Ai ka a alo ai loa. Ma ka filisau ngō ai loa. Tangata il whanga pāroka le la. O lea mate pisa atu i ata o tua o patatua. O le mea le la atu lai mai. Ngai awangi kupu. E le kupu. Ei oi. Le ataua. O la ukala le whai aku. A o wha moe se ka i le kaimire ngei. A o e wha moe e makua pā le anga sau pomu le mea le la kupungi. E melia, ki rola ukala. A ele sara mo, e ke lea uriar whinga pāroka. Moni a lea tau wala uta. Moni a. E mafua ko whai aku. Aua ko ke whika a alo lai soi fua lea kua. Aua lava ne i o tau palafua ma tau whaapi o pi o le whinga. Lea ngā o le kaimi a ko ke whai aere mera ngā. Me ngoi mai loa marko inga le lunga. Awa nge ngalo ngā ve ese le HRPP e ia ve ese ngā ve ese le aku. Ia. O laura le nā tilo le vaenga le whainga pāroka. A whai o kau pule o e po oi lava. Ia. Sanga iange e whai lau kau pule ma. Leo lute whai atu pe a whapeke kau pule. A o whafonga me whaira whionga komisina o whainga pāroka.
o oe le iai le ki ma le kakala e lē pule aku le komisiga o leoleo iā oe i le mea lea ia e leai masaga feʻau e kasi e kaukuua kuaifua loga isu ai ai se mea ga ke faia ga o le kapega o le lakou vaega e ako e puipui le safety ma le malu puipui o me fai ai a o le komisiga ia ga e kukusa lelei lua taito o oe a e pule aoao i le faiga o le mea lea paloka fio lai e kako kilo foi le i ko nga technology foi le fai ai o nga mau karawanga e fai kai me paloka i le ba fai pule ma ma official fai nga paloka e po ngisia po la ko nga wala fai kako kilo menga inga i fai o tap in le il provider e fai nga mau ni fai nga fa pio po fai nga le sao e o malo ele si ku po me fai me Amerika kako kilo pe wala nga o menga ka wo ngolo kako kilo ngai il fa le kongole ko puma yes e o ko puangi me le mangi me pio mangi o mai ke le fa msingonga ya mo fa fangi hamni agreement kasinga me o ka o ko ia ngi me fa penga hamni agreement po ngisi lava me e ko puma lo manga o le kasinga me le vese pe ka ko wa te tauna o ina o le putu tino mo le putu sa wa tauna o ina sunga la o le mali to wa tauna o ina o to o lo na we faile a mi o tonu wa kaunga o inga uko fa pasi le va faire lo ile skai la yo va faire lo i fia vaka ai fai pe le a mi o kongu ma me kaun fa o ko ala lo nga le anga o i ma fu ai nga ko kangi vi o ile va o engeli o i ma fu ai o nga ko kau fa sa sa o fai nga ka nga fa sa le anga o le o fa lava le mo o le ku ala lo la wala vai me sa tutupu e fotu ai ai e fai ma fe ku fo la fo ala utala le ia te fai atu e tu sai o ka penga ngai wala ole uka ku vai ole tala na muli sa o mo wana lela ua amatana na satia wa fesilingia wa fa mai wa to fesilingia le fionga i le faululunga o le mtanga ruenga o famsinonga ma sunga lilo ia pali John Table wa to e tau to fesilingia e tau la tu tama tai palmia mlanka pengika conditions ia sa fai pe se au fa pela a o mea o mo na fa manino a pela e kangia mai wa fa ale fia ia mar mingiska o fa masingonga pe wa kau fa ale fia ilanga CEO ia le la venga ke le ma pro ale fai o ale muri ka ia CEO ia la ku la fongo e ma fai ai o nga fai palola o me ngai wa pay your conditions ia ko nga manga ko vole le ka wanga nga mai fa ko nga mai lunga le mingiska mal palmia ka kiel menga ku menga ke ma foi mo menga fa mi fa ko ia o fa ku le pala nga ele se rule of law fa toi ia mana tua we le was kai di kongu ar pa mi kai le was kai di kongu a fi mer kai mi was kai di o me o mai ku le pa mal me fa le treat time ka nga no ai na ona fa nga ma yo le pese o le rule of law ai le o fa ese rule of law a voi la vele mere ia le o ko fisiringia o le fisiringia lai la te sa ka nga fa fe kai a fa fe la tala se o wa fe ke isi a ile mingiska o fa msingonga le ka kia fa pa fara mingiska le la ngai a on mingiska fa msingonga si fa kula ukala ina o to a pale mai na matua faari le te e onisi o fa ai mai ser plesking o fa msingonga fo ngum so fa sai ai o le fa ulu lunga fo i o le fa msingonga sai ai le former CEO matua va ai mawalalo i le mingiskare ia como palmenge matua ma fo angana na rua ya male matua filfili loa inga o ko fa sala laula vanoa ma uma enga e siri akure le koe fo i mai o pali i John Tai Malangi e saula te ngalu rue walanga or kangaka lea nga fa apalai ma John pali
o le CEO lava le sai ai Nga ko lua na la ua Nga ko lua application. o le winga la le tala e sili aku le la ngā lulu e mapapali e mawhai o na fisosoani tamari ia keia ai le mawhai ngā lua maskanga o la ua so ai fasa kulou le whafonga le tunu walanga o le mangaku ngā ma le langonga ngā langa i le CEO le former CEO langa fo ila ilo na mafau e poko ku ia isi mingi ska e whankala nga e karianga o le winga la le whaitula utala le fo ila urua ngā lulu e mai te le walanga e moni tu lo le kofi fa mingi ska ma kofi fa faipule e ke le akure mala malama John Papali i makanga ruenga ngai lo le fionga mingi ska o le fo ko arua kukongu brand new so ai ila se si e ke le se fa wo le e ke fa lango ia ilonga kau au wana makanga ruenga mata iala e fa yeringa ruenga e ke fa mo ia John Pali ai a fai e aru ai kau hungi mea makuranga uma ia okay loa e le popole ia i Papali ai na ona ufautuanga vai pele uavango fa Ka fefe pe a ka mo i i Papali sapali ke ka ia tati le fai atu ta ita o se situlanga mai kuloa a e fisiri sa o mai le a taua ia te au ai se a asia te toi mana o ai mo e Papali i John tai malelangi i sa Papali a o lai ai le sunga fo i le fonga fitala ia ke fisiri me fisiringa so ka lu mo ko no ia se kalila o e Maka miska ka mi ko ye fa la so kat ia e mo o mia se tangata e fai mea sao ma muli tai i ala o le tū la fono ai o le mea manga ngai ai la swingi folo ia uma ko lo yo ko ka fefe oh my good boy o lo ia uma a vai le manga ia e nano ta fai atu ai a fa pe e alu wananga o le ai ai le kaimi o le mo le no ma e foi lo fa tu tuanga tele e koe ka amilo ai ko kongu le sa mala al fon fekala Garcia o te fa se sila tu e tu sai ma tai ala o lo se pelo mai ele tu la fono fainga balota tasi fa lua tasi fa tolu fa pe ai tu la fono fa vai fa su mar valu pui a ka ve wala o melea ngongo kia kula wa no tia ul tu la fono mai tauro ona avela u fautuanga i o tautula i lomo e se mo tone for la bala u finga parok ma e fifi e fasi sila tu ava no ai nei manofoa mo tu malolo tu fanga lua salenga numera mo fifo isading mo ya faleata numera lua fa fifo disi fai pule ana numera ke no o fa ngomelanga le HPP o kumaro makwa yo vasia ya i po fele le wa makwa nga lofi ka ke lo ya la ye wa o kumaro fa lenga nu so e nga sa ro ka si ro ko isi vanga o ska kan fa ya va ya anga e ke mala ma inga de menga ya anga ma e o fa sa le anga ya e alu tel tununga i toi ai kupula le menga ro wala la fo kuanga ya John ya pari malolo ko sa ungi e ko kau aver makanga ruenga ko fe fale mkanga yoi to lai makua wa ai alu o le la kuria ko ma makamua by activate lo melia ya ngai lo le o ye ke fa wo penga ya le ngalo li folo e practice ye ke le ya kupe ya ro ya we yo tula ka fa pena ai mi skade li moka we oi yo piso fam ngo te ka le lo se ngai mingi ska po le ale o te tau i te lava o yo nga le na fai mai le tala ai o fo te ya e la e wa swinga ya le la o fa tu nei ka o ngai la swinga ya wa fa tata
Wa kasi fi ke uma e vo iwa. O swinga ye la vai. O le ai le sui o le fast wa la ngale mo ki ngo sui o le fast le la ka mo e mai ku malongi e ongo. Ia, mo ki ngo. O le ai le sui ele popole o lo le mele la ukala le la fayatu. Do you know why? Ia. Lenga u masangia o lo ia. Kuko ka. Ile kuko kasi. Ia. Ai la se si o ko ongo le. Ua masangi wera paki o no party. E alua o olo. Ia, ele ke ia. Le la voila le fa pe ya wingo o lo fa le popole me ku kupu ma. Ma fa a ma wasinga nga me o le meanga ia ka ke aru ia. Wa or ka mai pe o masangi ia langa ia one man. Let's go on me keng por peng. Le bang. Iyo. Mala tua mai la. O le aru sui o le fasting a. O fasa o yo fefoi. O foi si le tinu, fa le karua. La aru sui o le fasting a. Fefe ke o so ka kamba le raso ia. Mau ki ngoa. E kula ia salama kula. Salama tua Russell yang a e fa fonga mai a e tamo e mau ki ngoa lo. E alanga la ka ma e pe aru i le va. Sile la u makai foi o i fariaka. O la makai o mari fariaka. Mai ka faila ko makai le ba. O te o mo tino ala. Ai e alanga o le salama tua. O le swafa tau le au va. Ia e rora te ke wa i e pingi masala pingaki. Ia foi le ko inga. Oi ia mo ki ngoala. Ai a o so sala i o e feto ai male tinu. E makua malo le fai wortia. Ko malo. E sao mai le wortia la ka. E sao mai sala makua i. Ia e alu le sui o le fast fa le talua. O fefo isi so le vea umara ka ngalo. O fe ele sa werka ka le o fa walo. O i vai monga koru e. Fa. Vai monga fa. Vai monga fa. Ia, wa ia le sui o le fast. Mau ki ngoa, o i le mele iai fale atalua. Mau ki ngoa le sui o le fast e kuma inga. O vai maunga fa, mau ki ngoa fo i le sui o le fast e kuma inga. O vai singango la langara vanga le leo tutudi, leo ke focus le ongoro ko kudi. Fia me lo ko fanga. Te fai mai fsosongi mai li I ku malo I ku kuri. Ka kia ia le si fiku le undecided. Ta tia le fitu ia le o ai si ka mo au ku kuri. O fia me o ngoi fai ngo fia ya. Ia. Ka o ia I ngoa. Langa o ku ngumi me. Afere la tofanga e mau ki ngoa le sui o lo ko fanga. E le sui o se o vai ko mai ka ngaka so le sui. O ko mai ku pola. Ku pola. Ai, o le vanga. A fe o kupola. Lea koki. Ele mo ki ngoa a fe o kupola ia. Kwa sui le ia nga fanga ko. Yes, mo mia se suinga, lo tofanga mo mi suinga. Me I mai I savai tuala. Bonifacio. Fai longo sili. Ia, fai longo sili. Me ia ku ia olo I salenga. Oki. Ia palasi e ku oi la sesi. Ia tua ia. Ko foi ko kiki afa ingoro fai para ko. Ele mamang paro ka. Ele mamang paro tana na maloma ia. Ta me I mai ale dinu ka ai fala. Ia Cedric. Fai also e kasmelanga li qualify te vetu. Okay, longa pa o foi. E mau ki ngoa sui e mau ki ngoa tu mai sui o fasting. Ia. Mangwanga fa ko sui fast. E o ngai le o ko fast le vanga le. Ya, a le siro ana I vanga ia le ai to tonu le va. Le to tonu wala ngai e mo ia officially and legally o lai to tonu. Ya. Na unta dia tu pa John Papali te malangi will make a good MP. A future PM. Ai le nga ruenga mana ia fo I te mana o me ai ke ro ka ka le. E ile si tofinga silia tu na ilo le tofinga le o le fai pule o ke lo ele le ia pali I John Taimalang. Yeah. Attorney General. Lo ia sili. Le. Ja. O ke mga aru kong sosangi whainga malo.
Manga ia. Wale waka ka ko fingi kau fa ka ko ngai ni nai o ele asia tale la tamo e mai sat paite. Deu ka wa ku mo ai ele asia ka. Ia ai nga kong fa penga ai e toi fa lau tele a. Te lo e o le taimi ready ai. O ke mai ai runga ka malo ngai. Ke renga foi vai manga mo fa rongo la fo fa kula ko sui po paunga tala lenga kula mai nga ia e vai mo wale ia Sulamana ia o le fast food. Wow, I know him. Le ola o kai au karvo ia so ia makola hiki pena ke vai ia o le alo le to ina ia taala paunga ia karsi le leitele o ke malama o le foto au te ia tula ia i le tulanga lea but o le tangata leo le karango ai o se tangata ina le le ia pe male chairman sports association Samoa pe orga ka fo le vanga vai le basketball Samoa la ngai le ke le ia ai hata mai ba ia fo ona tulanga o failonga ma ia mana ia o e makai fo yo lute mautino e matai fo ia paunga e matai a le o le kongo vai lele e ke am ko I vai lele te o matavu I vai lele te o matavu I vai lele ia o se tasi o suafata ua fo I tono la fio anga o vai lele ia o ka ele a ka o io e ia le a tau fo ia mana ia fatu ata tilo nei I vaenga wa te lo fo le tu malo le la e tu mai ia sula mana ia la tu la email HRPP ma nga la se ko velanga wala wori uma ia e la uri uma e vai lele e le kongo vai mana ia tele la se se tau vanga le la au mga mia I fai pule aka mai marai ki malosi mo mia le ila o sun maga ia ma il fai kule ia o le kumelenga kule makanga ia vai ko le kumaro nga melenga le nga be fa foi ia e ila lo se fai pule e ila se fai pule con il parliament po se me se son tu ken ka ave fai ka ia ko fa ngalo kanga a pa lauli no mo wale tala ye le sui o maua ele tal o le sui manga ia wang ufa pe e alu ora ka mo o muri ankeli friendly ma ngai pa alu ai ka sile tangata o te lo matua en taito o le kongo fo ia mas tangata sa anola na tautua mo Samoa ia o ke le lo ka malo pala pe fiaru ia mea Kere lo la kapia fi fa tuai ta tele lo le fionga muri nga tele pe fia ia me ma ka se mela nga sara kapia fa ba ba nga okay tisio ke kisio la wi ko kongu ia tangata o la kapi ia a manuia la ia tala paunga ia paunga po fo te o matavu ia wa tala le a manguia la tala le ia longo winga o sa kongu le basketball ma vai tatou ia o mana ia le ia me se la nga ia fa ia o nga e po ilo na ia na failonga fo ile o le si ai tu malo ai pena te fa ia tu la tala o palaudi o ila se nga se ko ma ua kala ia palaudi o le la ko ka mo e mai ia le si tangata le sa mo e fo ile sa tau va sa tau tamo i lalo le HRPP mana tu e auso o misa malo na auso o fanga ia alo tu lo pe o le lisi wao po okay sa man ko foi la I tau vanga le nga ko ka va ia le auso kongo palaudi ia sa ko ka va ia la o ai sa kula I mai ia misa wanga o misa o ke mankua I le HRPP ia ko li foronga auso ko ka va paloka ai sa o I lo malanga ia eu te longona foi la ina no tau falongo la tala ia ona te pi tau ia ta ilo ia ta tele o mai loa ta ita po ia nisi ia ai e alu ma fo lo kala lenga lau sau manga foi lia
Se le ngai sa ngoa fo le me o tanga te sa ta mo e ya. Ai foi kanga ka ki ro li wo mong. What do you think? Ni wo mo fa fe. Fa kare wa man to I tanga te sa o mo HRPP le I manguia. O mai rola ia lea. Ia koe alu wa makanga I loa e wa ia pe wa di lifa lona la tu tununga ia la kau fe kam o le vision fo le ka ko le la ka ko anga ye ka ko fe promote le fe nga paro ko la mengi on ka nga va au fe ka ko fa pe ia mai si ko inga si o le vo inga ka ko anga I ka nga va inga em fe nga build le fe nga malo o le maka le ko ki ngi ko nga ke va pe le wo ngi ia fe nga malo o si kwai le ko inga nga mo ka ko susangi o le kele o kanga le fai o nga tap in I AIDS ma funding sa la langi ka sanga yo ke ngai o ke roinga ke mo ko ke mi ngo le kioma ka pe nga pe foringa mai nga kuila e pala va sa fai ma sente e fongele skoinga fo ko fila nga vai kai o nga pe o ia e loa kalongoa e ke aula ia wo ke mi ka ko kilo ese sa mo fo ese sa mo fo in ka fo ia ko ngo ko e faule malo mai e fa ke le inga ka ma aingo sa mo mana ia te le lava o le e taua te le tau le vanga le ma o le o tulang fo le ka ke pisa kwai mana tua mai le a taua o mai le nga ruenga fo le o le faku o le malo o le fast wa uma that's done o le mele o kula I mai o le se e va le o folau va a wata tu tipo pole fu nga lua ma fatia ta mai ma me o lo tu pule nei taimi ai tato va ai le fa mulio atu pe o le tala le o le lawa man o le fa mulio atu o me ye kula I mai ko kongo le leadership o sa o mea wa levang ka kaunga nga fo ia ya kungu e malama I mea kau kem kalas o lea lava e mafua nga porukikia mparpala leanga o lea ele I renewing ele I mama porukiki parpala ka makua I kukungu whainga maro lea le winga o le whamtalanga asiata le whaiatu leanga o makongi usila nga o ngalusi ya o le confidence I le palmia po I le kai whamawai ai se e hara va ai o whainga malo ai ua mafuanga pei o se mea wow e mafuanga pei se mea makaukia ia Samoa onga o le fiaru e se ma le musu e whamawai mafuanga lana lea laina o whaiatu o le kausanga fouia e se e hara wha moe moe ngai o le va e mafuanga utara no wai whape mai ngise si whai ku au i o karangoa asia talmelea te lon mafuanga lai lei ataua when it comes to the fast marisa ilingo le amio kong o e kua ia ngale langolang ala ufasala lau onga o lea leiku se ilonga wo o loanga ua whaakamala le kangaka nga ave ia ile vision e lea kua then nga o loa lea mo u ioe God will raise another party another leader le wo whaakumong ia le akaua ma le kari wharenga o le mele ke kufesiri ei ke ime e whapea ora maku wa fa au le ya no I have my own reason le tawa I have my own reason and those reason attach in my spiritual belief a fai fo I por asika ko ngongo ka yako manga wako ai kula e se pa ki e mau makakolo le leanga ia o ka ko vai fo ila ile leanga la o Isamo a foi le no foi tu la utala te toi foi te fie foi ia si ko clarify na minuto pro kalame la mala usten e fa pe mengisi so e la e ma fo anga la do you know the reason why anga palasi mai o la auli le corrupt le akawa with much respect le fa yako anga palasi mai o la auli le kai le pale mia ai musu e su ele a mio kongu ile hit and run e musu e su ele a mio kongu I mau fafika uri ma mau ka upuri Samoa o ku vai lua
o alu ese fo ila audi ma fa singo manga nga mai ele ku O ke fa popo la ku. yes ai ona mafua anga e fainga ka ai ona faia le vaenga le sa mo mala fa fonga anga le anga o ke io e pea ele or kanga ka le anga ave ye fa singo manga le tua to lo with much respect ye e kau ile sa fa piko o ke io e pisa ma io e asiata ele ofia me le fa singo manga nga fuai le melea ele ofia America ika. Yes. It was la auli. Ai onga o le alo ma le ava faka. A o le akua. Ele whaiangi anga ava faka mangi anga alo. E whai langa mi o kong. Nanga o le kala re kusi. E nga o le akua iai langa mi o kong. Ya. Mai ka kele lo hot ngalo le kopo me fenga ka ngi ngai ka ko se me silia. Le winga na le no te fai atu. Unless o ese mai ai ese mai de kanga ave fa singo manga. Ke ro le moni mawala audi sa fai le matou lotu. Ina ua malanga mai disi anga malanga. O te lo fa to afa fo fonga ya le o Samoa wanga live le roku le. Fa to afa fo fonga ai le. O fa makala le malanga le nga malanga ila auli isala e. Yeah. Ai malanga ile ikai e malanga o la ku la so fu se on kama. La ave ma fai pul. Le nga ave ia ima le vision nga ave ia le ku am ku langa uma. Ilonga vala awinga. Nga la ka ke fa ko ile tala. E ia lo vala awinga ma lo fa singo manga nga ma ile ku. Sila mai foi sila foi le a tau le me o ia. Fiu mose kau kai. Ave se mai fanga nga isala e lu mai e ku piko. Ai e ia foi a longa e ia Miriam. E fa ala lave ai kai inga. O le menga kupu. Skama i kai mea ngā rua i mose i runga le maunga o si ngai e aru e au mai ia kula fongo fo i pa. Sika mai kai mea ngā rua i. Ai fo i mai. Ua koe fo i ar kari kongunga le au vaenga le i kupua aulo mai fo i mea ia. E mafua mai. E le mawhainga maua e alonga le uso mose. E le mawhainga maua e Miriam al kofi. E lau ke le maua le aango fale o le whaasingo manga le akua. Le anga ile o se kōringo la ua. E nga o mose anga ke langonga inga. Le ana funa le nata whai atuli tala le melea. Whether you like it or not, whether ke fuakia mai fa mai se o le fia angelu. Yes. O a orki a kongo o mako kalisia. Ioi. O le alava ili whaiangi kako whainga e kalisia po le alava. Ioi, le anga e kere ele avea o isa o ekalesia e kere alu se ola e whaavausa o ekalesia. O reo monga mara ukaukinga. E ke alu i le ola e whaavau. Whamai ona tū te taitasia i leo i la tau luma o le atua. Ona te tala leo leisi tusi o le kusi o ngā ruenga. A e kakala ma leisi kusi o le kusi o le ola. O leisi kusi o le amio. Ea, ngā ruenga. Walanga ngale rua kusi ngai ka umre kusi pa ia kakala. I le kaimi e ke kua i luma e whamsingo oi. E le ai ma se fesiri o sau oi whapea mai a o le alau e kalesia. Pau ware mea e whamsingo oi. O au mea ngawhai. Sa e whai alwhinga ngalo o lea kua. Ia nga, e siri lare popole ke leo asi le mea nga. Ngai rolo o popole fua iau e fake page e ke sa wai lau mai le a. Ma lo fa fia poto le te aluai o vai o fu isi au wali i le si a ka ke vai a kui post le fai mai lunga. Ioi. Ta te vai ka o kilungo fia o au le fa te tau mai. Ai a ma ko fei loa ingai me fai o i kirikiki e fa ngā sorongi. A ka sa vale kua kulo wa kalo au karinga le paki. E toia o le o mai e a. Fusi e. Ia. Ai pea na ta fa au vai ko fai e nga ia la ko a. Pen de levetu. I won't waste my time in mea. Yeah. Ke ka kiri popole fua. Na pauale mea o te popole. Inge i ke i wahika mai le akua ia hao. Pauanga. Pauanga Ele ke kai kare ko ya. Ale mawale malosi.
o lo fatu mawina le au lelei wa maisi ya le manatua uma le porkala mele nei vanga le fiafi ya au tulanga le na ole mo le sailinga o le amio tonu tusi lulu o lo sao lea supporters malava o le amio tonu ka ko veia mea nga i latou uma o le sailinga o le amio tonu o le tatou numera ia e te whaafesotai mai ia e oe e te whaafesotai ia numera ia le lakwa ku umai lunga ngume la Auskaria Amerika mangi usila wha mole au e te toi meri mai a o le lewa o le povo moe nga o le i o la ke le fongi wha mole a le wau vatua lunga i o contact details umai ia i la doule au se talia au se kalia o Singi, Brisbane, ma Melepone, na wa avatu ma la vailunga i nā tau te sila mai ai. Lei a taua o le fautuanga. Yeah. A tau nau so engo le ameo tonu. Whakau le kusi. Whakau kusi a koa. Whakau kusi ruru. Na wa avatu ai lunga Auskaria a koa nga wa avatu ono sa i mai o le latua i eisi tatu atunu. Whakau sau kusi ruru. Aua ke vave fia la fora ku pe Samoa ngi kaimi le wingo la utala mine as well fa taulo tusi lulu mo Samoa a fa pe e ko fisiri wana ngai o vaku no ile lisi o Samoa lai maua ya li o fa tau malama maua ya lise maua ya mau hunt I think ia manisi ya wa mau fo mo tonga afi o mo konga fa ia lupe matasila avatu ni tusi lulu. E mawhaina e alu e ave le taimile nei wha maulo suafa ai whato a wha angata lava i a mati tātou payment wha mole mo tātou i New Zealand leo atu i nā tuilunga le address ma le numero le telefoni mo siau lo miti a vui ngai le whaafonga mai i St. John's East Auckland malulu atu te li lopo walanga sao mai le na yo walo tu i mai le tatou ofisa le asolua last week. Ia, ai le ita talaina. Ia, awato ku ia, langa ye le si taimi. E tau te to ai tau no mai o lo faise filming. Ale si tatou por kalame le breaking waves. Ia po faise meeting pa e always ai ye tangata i tono le ofisa. Ia na le tau ono sa ia ma tu. Ia ona te talalea ia ma wai tatou tusi lulu. A fio mai matala mai a o le tatou address nei. Fa tau sau tusi lulu o lo sao le ngā. Kasi lua kōru whārima fia la whainga au tusi lulu. O lo sao le nā. E le ngate te o lo sao le sailinga le ametonu. Ai e ke ongo mangui ai ke ongo laki ai. Ia e ke tūlanga o le. E kere pase sa. Ia le nā tonu lava. Ke ki e le. E le ngalo ia o pe ma lo le fo le kavre fo le Hilux. Ia o aso umai ke ki e ai. Ke ki e vai. Whawhetai fo i le hit and run. Whawhetai fo i sailinga o le ametonu. Wa e taena i runga o le tawa le fo. Vili lava o ia au te fisili mai a tau pe fia le tau o le kusi lulu. Ai vili lava o inu mera na o tu atu lunga fa mole a misa au alule tu fo pe lunga tatu no mera le alanga to tele ala to tu ai kuskusi nga le watu fa pena le sila Screenshot no. Kango lo screenshot le tatu wa kalafil na wa watu lunga. Mo Alaska fa so taisa fo tu la fai Roman welese no mera na o lunga. Utah fa so tai le fionga te fono pasi ia ai fa pe fo ila o ila e te fa so tai fo i se uma update atu e te fa so tai fo i ma fale o lo le Polynesian market le sunga ya si ua moa ia maltatu fa o lo ai lo uma au Utah au pole fo ia ile si va nga le Utah la lo ke si da fia uma fale o lo the one and only Polynesian market o i fo ila fa tau wel tatu ofu merchandise o tau te ia lai fa tau uma la vai o se suatu matala a watu e te maua le tātou tauta ia e merchandise maua pūlou maua mitiafu o ofu mawhanawhana o le afo i le lanu e mawhai lava na e alwatu ave lau request
ia o loo maua ina le tatou faloloa le Polynesian Market i Utah. Washington afamasaga tole afoa ia le naua avatu ilunga ia male le fionga afamasaga o ia foʻi o le Prestanium le taʻitaʻifono le tatou fast supporters na sorry nuu o matai na ia ma le fionga ia afoa malo tutu atasi teine mai vaisala le moteli salafai ina i Washington po Seattle ma Tacoma ia ma nuu latalatane o Ausikalia na ua tausilsilatu Sydney, Mount Druitt, Faia, Vui Mose, Brisbane, Fonoti, Ngalu Malemana, ia o Papali'i ai ono, ai mai se Anastasia McFall, ia ma le fionga le taʻitaʻifono au peipeiga malie Tapuala. O Melepone, o le fionga ia faumuina Ioane ma le tātou faleʻoloa le Pacifica Link, tasila le tatou faleʻoloa. Ia o number 1 foi. Mea ai tau mawhamata, mea ai vela, ma mea umara whapena, e te maua ai fo ina, ia le tātou merchandise le tauta iai. Ia, no mera na whaumina malita na watu inantu, o le whionga ia le malu whaatau, o ia fo i o le taʻitaʻifono le fast supporters i me le pone, ia, no mera na ia male one and only Elvis Molly. Molly, kakamu Elvis. Tui vasa. Ia, au tātou aia i ni usila, whaafsota i mai le tātou ofisa a le Blue Wave i tātou tusi lulu o loo iai. Sau e vaku sau kusi. Ai whaamole more kokongi mai i amaki. Po Aperila, a walanga tauna o te Aperila u whaamau popo umaseleni. Ia, ona avelea a wā le tātou lulu tele. Sa ilingo la me tonu. Lea taua, ia whako whaia morka porukarami. Ile nei vanga o le viafi sau nganga whai ulanga o le raro ro weekend. E sau nganga whai u e whamanui ai ia le to telefo le asau ngeva. Le kako au supporters, my fans, a foi le mai mo mai o kupu makamari o kako kungu ia whafkai mo nge fiafi. Kako mafuka e foi. Whama mo le amoa le weekend lei, a foi sapaki mo ngia i kako sau nginga fōro rumongai. Ia e whama mo e usano kering kako me le fora more vai so mas se foi se ma a se singa foi fa kamu me foi sa ka se ngi aso ya a kere kako pokara mo le mo pokara mo fo le va so la sa ngi ya fa mo ya mo ngi ka po inga foi mo le fa fo mo le kumu malisi vai ngalo so no ngali a taua moni o le foi wa na tuaya na mo ni taf so ta inga nei nisi foi o sui o le majority. Yeah. Ia ale fast manisio ila to ono le sa fele fongusu ole o malo lo le fongusu ia ole ato e mawani nai so ta inga sai for fa mo se lua nge fiafi ia le faing ia ai e fa fianga le Mount Faunan o fa longo e fa ina i Melepone i Ausitalia ia pala ifo ia eva inga sunga ia fa malatu ia tunia malatu wa fa ili tama o le Mount Fau na share so loa tuilunga ia eva iai la sovalu Februari la tu fa fifia ngai la solea ia la to moni so to tonga fa lo tele lava yaso auli dia le tua to tai brode fia lofa tele mo o lua la lofa mai ula swenki ia mo o e Godfather ia me se fo to tele lofa tele atu i wo mapaanga mamae ia ona ia ainga foi ia Amerika langon mele wo ia ke le ainga Amerika nga ko ainga ia ingi si me ko ia ainga si Godfather lo va tele atu to fa soifua Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.